fie o le au fai pese le tia maa. Mai toa mua, ma le pese io, elena fa mai ta te moe ala e i loi mata a o ai na faia nei mea wa ona. E fesili ai fo i male mafau. I nei mea o tātou feola. Walanga ile yama se moe ala e ngi me ki ngā pe a feoki. Ia fafo mafale yopu fai valu tamo le tia maa. O le pese ua la ua lunga le nei fo i vai taimi. E oi o le pese ua loa leva fo i ei mafuanga. Na tusi ai nai e le fatu pese. Le nei fatunga. Ae ua toe au mai le nei taimi o fea ngai ai le atunu. Ma le mautonu i tūlanga au porokiki. Ia e mai se fo i o sue ngā malo ma se ili ngā malo. Ia ua pei ua toe la ua lunga ai le anganga o le pese taua i lona tusina. Ma le sa vali o loo momoli mai ai, upu. Fa mai i oe, i fesili a foi. Ia o mea uma neia o tātou feola e fesili ane fesili ifo. Ai pe sa ngofo ea ai le ia vakua se ku ua lalo. Ai pe sa nofo ea ai le ia vatua se fesoa soani. Mana ia ina ua ola mai le usu soonga o le pesele. Pe e toe lau alunga e se ale teimi na toe usu ai i le afioanga o le tofa le ingoa matua i toa mua ia ale vena ale. Tu lou ulu ma ale mo la a inga e misifo iyo tu te tele. Pe yo inga wa o i tonu ale na fatu ai e tama tonu ar tia maa na fatu ina le pese mausu ina. Pe ila e toe la ngona i fo ia ina le o tutu o lona whaata waina. Ioi. Ta te moe ala e iloi mata o aina whaia nei mea ua ona. O le mea piko silinga maanga i upor pese. E le o kalangoa ingi mea sua malie. E le o tala noa ini mea sua malie. Whai mai. A o ai ngā whaia ngei mea ua onga. Ioi. E fesili ai ala le ma fau o le fesili fo e tauna e fesili ai a wia. O ai nga whaia ngei mea. Ai ua o onga ai sea. Ua mafua i sea onga o onga ngei mea ua ka kowhia. A talofa mo folofa ili swafa manu malo Yesu ke riso de divanga o le fiafi asa sumare valu. O le masina o kuso lua felu sumare lima. O tato iai ile lama fai o le fasifonga o le folonga o le neitu sanga wa lono winga. O le utato le masina lono valu lono winga to e fa masina. Ia ona tato fato fale ia lua o lua lima. Ma ona foi le lei maniona masei maniona fa le tonu ia mani aina mai ele io. Ia ai o le to o le nei a siata fie tautua oe i le amatanga o le nei foi yaso. A so nga fua le nei i le faita waso matou le nei foi tulangi ma ke lope o lo matou ia o soi fuai le tunu mo matou feolai. A walanga o le aso sa America ma le la foi tulangi. Ai ona o le tātou te alu i aso faita waso o si o tātou ofisa tu to tonu i au kilani manukau e ni usile nei. Ia o le alala le o tātou faita waso ai o le aso nga fua le nei. Aso sumar valu au kuso. O a mailau fo launga. Ioe. Ai o le malie i o le fakunga o le peselea. Awa a tātou tala noa nei mo tātou ilo ina. Fa mai o por faku pese. Ngaka moe ai o kala e iloi maka. O ai se ka ngaka e moe ai hala i iloi maka. O le fesidi. O le ale tu ai ngā ala ngai ke maleifu ai so o se kai au. O e to fa o e fia e maleifu mai ua e fa ngongo. Wala ngai ele taimi e te miti e ke e hawa e kangi esa. Ele kai mia ke miki e ke e api ke ala e pinga fasi o e se au fai konkalaki. Ia pole hala vari tūlanga nei ai. Ai wha mai ila ngona o le fatu pesi. Tate moe o tā la e iloi mata. Wai kako, longo winga. Ngā maafua la o ngā malingi iloi maka maala e iloi maka. Longo winga. E iei mea ki ngā wakukupu. Ia, e iei tala wha mai o loi mata o le fia isi iloi maka.
ia ai se ala ngona ole le winga la le whaamatalanga talo sia e le ise si o tātou o maleifuane nga o loi maka le kele o kai au ia lai e sea ia oe loi matapa whapeo e ti tau la vea le tama fo i le leo le tau wha aloi mata le te leo mea ai o le whata ua i o le nei pese e wha amalo si au i mo oe maa au tātou iai le fōlaunga e le whai ngō fie ua tātou wa i atu le nei vai tau o le soifuanga paka e sa moa si ia e sa moa le levo le whai ngō le porokiki si ia si i runga ururu la au le ki o whai le tala na whai le au malanga mai tonga wha mai ua tāliu nei i lunga o le ea ai le o lunga o pe au mangu whara kai minga renga sa ure kama renga o vai si ia si i runga ururu la au le vaale wadi ia ngō mai e kaka e la liu o le wadi inga e fiu e kaka e wharongu ngomangua e kango e ka le sua liu po le ta le liu o le vae asu i whafore meole sua samire kongo le va e ke rongo whianga ngā so kua e wharongo pa o mai whafore sua liu ra upaka ku rungo le sami po rungo pe au ai kaka kunga liu o le wadi inga fiu e wharongo longo so le e maula lole mele palalasi ia ile ma le kepa mai o runga o ruru o ngiu ma uru la le upu mai ua tā liu i lunga o le ea ai le o lunga o pe au po lunga o le vasa o le hale winga o le whamatalanga ese o le maua lunga le ua kaku a vea i le whinga unga o le porokiki wa maua lunga wa kaku le porokiki i lunga o le vasa po lunga o le ele ua paka ar kaku a venga o le porokiki va hai fonga va au ainga le winga na la utala paka e kamasisi iyo e paka e kamasisi langa o le utita mo fai e kau kongeki ya kuanga i le pese lea nga ese umaka ko fa winganga o le winga le ute fai e tuai paka e sa moa si ia i lunga le level finga unga le porokiki vai marfonga va au ainga ma vai ai mawhainga wo ma fanga vai le fonga va au urunga e si urunga e ita pipi ki nga ai fast le kama ia le la whatsapp le we ma sap tu lo na inisi o vanga fa upu fai ai peila o le main free le wala ka mo e nga i le whainga paru ka kele le la saungi ia te le o le mea watu la i mai o le fesiling un merkasi o ai la nga faia ngei mea o ai nga mafu ai ngei mea wa o onga le nga ele o onga fa peale por kiki kako wo mai ai ele o ona fa peale por kiki fesili ar kanga kaya la nga ese foi la ukali o kali ku nga maybe ele fa maria iro roku ai e ke fesili fo lava o ya ki oi te moe o kala e iloi maka o ailanga faia o ainga o ngai ngei fainga porokiki o le kali mau ki ngoa ele o onga o mako le au le o se porokiki ele o mako ia se kali o ke vakua ai kango o fa ngoa ua mafua o ko kai kai e o fa lo kele nauna lo tele o ko kai kai Tango ala kanga kai e kali e po isang kai kai fia kango e ka ua elonga swafa a le ua fai atu asiata o le mafua angarenga ua makua paka e ka koulele irunga e mafua mai le anga o kou kai kai uo tou amata mea matoto se fatu ua o ona le ala la nga le ko ke fiu ai ngei ko ke koe kau mafai mai ma ko fai mai ia la tau toyo mai la tau te toe tau asasa mai ma koe kau sa ili so to wala i malo e ala ile toe tau fa mama ino le ngangana e ala ile koe kau maki inga o le nganganga e ala ile koe kau fa lau le leia o le nganganga e ala ile koe kau fa mangingo inga o le nganganga ai nga mafua o nganga o ko inga le fakua o nga yeah. Yes. Ela nga ya la yo no una ele nei por kalame. Inga ia awa nge i mamuru aku ilunga nge se upu. E si ikai le aku. Awa nge so nga mamuru aku se upu e lau vale ai mafaa upro mafaa upu sa ai le mamalu le tunu sa.
ai ua mafuanga o onga la ngor kalanga le pesi ua mafuanga o onga ngei mea o ke ioe o ke langona foi o le iva se furu iva ke si male iva pa senge o sa moa a koa iso se kafa le lalolangi e la tau te ioe fatasi mau nga mafua mai o tau o taita ai e loa ai o ere kai o e lea nga mafua inga o onga ke le o ngei mea ia o le ala o le afeala e ai mangisi o kupulanga sa innocent a le ala vevea uma ia le melia nga o le feala ia loimaka nga o nga feala ia loimaka le ale winga o le whametalanga le anga ua o co-creating are ke le o ngei mea ia sa mawhai ngā sa moa le avea e le toi au talaina e le fo isi tautai e tona e so nga sangoleina pe whangota pisi le anga o Samoa o le vaisu e ala a ua toa o na whaasino manga e le ia fo isi poto ia e au talaina pe toi tau mawhai e whangota le alititai wa ta o otoa i le moana uli ia no foanga o ia fe ai e mese o whaasino manga o le ngati whale whapenga fo i le vao la douia o lunga i le vani monimo o mea uma o na whata o tōna la fua wa uma fo o na whata o tōna pātua oi ai e le manatu whapena fo i Samoa i ona tō whinga ainga matama o tama ma ainga tō mua mapule mara tō whatu ainga tausi tātou whawheloa i le motu a uso a malo mai tutu ila manu o tātou uso tu ofe e whatalofa sua mara vai whanua fō mai tu langi tu au mala tau sa ole masale au mua mele lau niu na sai lua ya me se fo le tātou motu sa awa o ele la au na mutasi whaatui o le motu au wao to to ya whaatulo wia tu luna lava i lunga o le proklame leanga o se tātou proklame o lea ua sia opo ma sia sabu tātou malai whirongia pe o le tala i le mauta e tausi a inga lua ma le whalitolu wa so o se Samoa lava o le ua tātou wa whangapoto le reivanga o le fiafi ia a whai o le aso sāpa i o le tua o le te mafuta mai e Amerika, Hawaii, Amerika, Samoa malo le folau, malo le whaatotoa malo le loloku e ere manatu sa o tau lolotu le nei aso a whai fo i kele i aru se loku e le a whaina to e oso fo i le la ai a whaia o lou o langa o le o langa le lotu e fiwa e kau mawhai aku ia ai le a whainga a walanga e fo kanga kai le misi le roku le so sa a o kau fe ai o meanga ke faia e ke agree mai e ile tanga tai le misi le lotu le so sa ai sili aku o nga makuali o nga longa lokoma teka ngai lo le lotu le tangata e ala e a fai taulan tuspa ia e umaka koko yo muri muri po inga o nga inga mea ai la le kali ai kau kile yo malolonga fo i mai lo malolonga langa le wa afa tonu le tu la fa e fo i mai lo malolonga fa felo il tatu malo mua ai o le manga ia yor kali yor pesele akau kile yo malolonga o le tali fa mai ne I mama te le lo tava le ai maso ule o e fa ama fana vai o le manga ia fa mai nge I mama kele lono winga ila ufu atua ya te au I mafofongo le tustala o lai mama se le manga ia kuso le vai o lai mama a fa popo ilo malitele lono winga a wangi I fangi de er mama le va ai inga nge I mama kekele ai le ya masesi o fa sankala a se upu fo ia fa mafanga mana ia yo ya fa te ya tu le vanga o le afiafi me se foi o to o malava au ke pole au mo foi ko ya lusi malo longa la ko la kure le tato wa ya ona fa pena foi lo tato wala am fayana na tu la tu pesa la manga ia yo le pesi ya nei mama tere lo tava va ai lo va wala nga ya kangia mai pi foringa me ola mama la iki pi foringa me ola mama la iki kisia ka ko wa mio ere o mama keli au wala nga isonga mama keli mama la iki ki pia ya ai
ia ua foʻi gii faapea ua mama mai ae le ase si o ise leo se kau faamavagafaga o le aso fanau lena pa uia teʻu la faatea atu ala se fanau le tasi tatolo le malologa a foʻi mai faafeiloa ai ia le fioga le tamaitaʻi faipule le aga sa seʻei kokogo o le mota e uia foʻi e le itau lau o le faamoemoe i le paeaʻiga na teanei oga o le kele o le galu fulifaafā ma le galu fulifou ia sa pale feagai foʻi ma lana taumafaiga ia o lea ua toe tapena mo lenei taimi ia o manatu le foʻi mai lo le malologa tatou faafeiloaʻi i le sui faaolioli mai anoa maa numera mumua ia le fioga iā to o matanora ae siʻikakoako ai le 5 sukausaga faamalūlū atu lava i le suga i le sui taʻitaʻi mai Bay Area sui taʻitaʻi o le fast aiga ma tafale i Bay Area ia le suga iā Bonifacio Magalogo malulu atu pa uia misa lo 5 tausaga le vaso na tenei ia manuia tele le atoaga o lou 5 se lauta o i 5 tausaga faamanuia tamā faamanuia le atua i mea uma alo faaga mai i siou toʻalua au lelei na o ia lava ma le fanau iā rasela ae mai se le fanau faapea le aiga o le fast i Bay Area ae mai se o siou tuafine ma toʻoisi o uso ia fioga le pepetele pali ia ma le tatou community atoa i Bay Area alofa tele atu faamanuia le atua i lou asa soifua a 5 kausaga o le kagaka kusa e peia o le soifuaga peia o lauaʻi i le aʻega o lau faatusa lea o lau le filosofia o le savaliga o tausaga o le tagata peia o lae te aʻe luga o le aʻega o le uiga o lau tala atasi i lou tausaga ua amata na e aʻe 2 fa 5 lo le ua e kulukumauga longo winga a 5 kasi la koe faasaga mai lau suga la koe la mai lalo ia manguia lau la mai lalo ni ia lo fatele atu mo lau so amne tele tua e lo wasa soifua tatolo malonga a foi mai faafeilo ai le fionga to mata ai o taunu mai e foi ma Godfather sunga le atu o ngol proclame e to lua ma faatalnoanga faafeilo ai sunga to mata le vanga le fiafi SMI. Manu le hatu o lo feafioa i au kilani li usila e tausa i hia ni la e sa moa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa me tiafu whapea la e mo tamaita i mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Cape i le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Tasi o. O le Facebook Affordable Funeral Services. O le lau mua bua pusa maliu teuina i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matang fie ma le la lelei au lelei. Afisota iloa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma i ni usina nei. Fred, o se au nanga vave, to e whaatutua ina. A wale la foina o la container, po o so se whaamuhodi i wa inga i Samoa. Whafasota iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, 5 iwa tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa 5, tolu fitu walu. Le quick trade, au nanga vave, to e wha maria lotu.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taibira wati lea ua joe se fulu ma le fitu minute ona taa lea o le itula. Lima ile taimia manjou ini usila dei whaafiro. Ka koko mo mani e fiafi. Se fumo ma langi ma. Alo whaafitai tere lava ioi. O wetu na tau to uruti munga na e saulo tonu e sauma mai le. Ngo sampa la fie mai. Na ngolo ngale la ka kofelo i mo tomata. Yo mga lo le fa la fie fa ma ngia me uma e. Fie mai. Foi pul fa do. Ya malo whaafitai. Se mga koe fo i mei kaki whiskafi ngongan meanga. Ai o te fie whailo a jo le ua mawar mātou fiso ta inga. Tu ina sa watu mai sa moa ile dei vanga o le fiafi. Ya ma le fionga i whaipule o le sui wha o li oli fo. Ya o le tu maloa noa maanu mera lua. Ya le to e nama le laina le tina wo tau si le fia e tele ila tau e alo lofa ia. Ya le fionga ya to mata. Nora ya ilunga o le tātou proklame. O le tau tai I think mo le urua i taimi le nei. Ua maua le tātou fiso ta inga. Ya o sa mau whai ngā le avea. Ya awa ya la fiole tau fia mali to tau papa mausoli ya fa fia ngai era ngata ilea ya po usoli tau ya me se foi ya o na ya o tau pa ya ya mali tau singa sale utongi po e dali matua i tu finga fa lo polo fa to finga mali to tau papa ya mai si o tu te tele awa la tau singa i o tu lo foi ya tau papa ma alo le mali to ya me se foi ya ole amo mua le tu ya tu malo tu malo tele lava ya fa fira ya tu sofa manu malo Yesu Kristo ilo fionga to mata fio mai lungo tato proclame ya ile ava mal fa alo ya o te fa atalo fatu I la sunga le ataua pa pe fo I la to fa asiata mo le nei ava no ta ua tato fe lo ai I lunga ngalu pe au le ea Ile nei I tu la le aso mata mo fie. O le manga ia o kau ia mako I ngai Samoa. Ia tartonu. Ngai faisi malulu o ko wa kongo. Ia ai e mua lava ona o fatalo fatu. Ile pa ia ma le mamalu mawalunga. O le au fonga ile nei tu la asiata malau sunga le ataua. Ona ia o Samoa lava yo o mano tofi. O tama mo lato ainga ma lato tama. Lo songa tu muampule tu au ma lataua, ainga le tai ma le vaa fonti. E wha pia fo e le wha fonga mai ale motu sa, sua ma vai whanua, fo mai tu langi. Sa ole masale au mua ma le lau niu na sa e lua. La au na motas. Le wha pia le a fo e le nofo a fale ula. Ia ma le mamalu ia te oe le manua tele. Ia ai whaapea foi. Ia le au whaafonga tu masala lau. I tu e whaole ke lope. Wa maua mai le nei whaatala noanga tā ua. I le nei aso. Whaafitai lava mo lo wawanoa. Ia, tau whai whaatalofa ma whaamalo I leanga le lei o le tātou ma teisiri langi. Ua vase ngā aso ma tausanga. Ia, o le whito amba wasi tātou lau lungo o kalame. Ai, e lei o mo tu sao tātou whisili ma mata upu o tāpai so whina ngalo. Mai le nei taimi wa umana road show.
e ua so o le road show sa vai maupolu ia e le tau mate matua e fia u tau mosi masele o le asela ngona e mai se o le toi fo ia nga i le atunu ia se i tapatu lia le tata lo lato finangalo ma lo lato fa manuianga mo le alo atu finga balota o le asela ngona o lau fionga le taimi Piwa kau misi fo ele ole i le pasi e marulu ia mai whelua e ma tupu matamari o e tu malo e 5 maltas sa mato ia ele ai paula volea ai o le fo ua mau al malo lo ina ia so e lua e toe a mata ele nga ona toe fua le nga luenga ia awale le fainga palota o lo manei o le toe fia so tasi mal afavai atu ia pe ole tulanga na ai wa mana ia tele wa fai fo isi to ile afo i le feilo inga mai tu malo ia awa lewa wa maua taimi feilo ai manai mato i tu malo i le nei vai tau mana ia mea uma wa mau fo il malo si o tino ia e fo wa mai le tua le soifua malo lo ina ole mea lo fasili le na i lua teo wha, pe hore sunga i ali a taua. Alo, whaftai. Whaftai o whiwhianga o lai maua le mahalosi o le. Io e. Wa e le kai ki ngā raua wa makumai. O wa kusi au lia o mwere whakakaori wa manga karumoi whapai. O wea kula uka mo o masinga rupe makesira upe uko ya mo mere o sola uka mfuka ako yo ole yukar ma umanga karumai ya. Ia ole ata o loa ona e ile sitatu fa tala noanga e tasi fo tatu sui fa audioti e fionga fo fai pule e mai a fo iona ai ole a sui tonu le matole niu la o fionga to mata wa leva no watu se e fio mai le anga o lo tu malo le si tu malo le wala wolunga mai sitasi o fa fitauli ile tupe o le fono fa vai o le ona talaina ia ole wala mangu ia ma wala walunga le dei taimi na faile ma fa so malai atawa ina vai aso na tene na matua ma sa malaina lava le fesilingi o le tou committee mai ai le tai fono ma le fa solo mai pe ai se a ua tupu ai le nei fa fitauri pe ua tupu ai le nei mea a o lea e pula toa pe sila toa ia lo tou committee Pei taila, e ele whaatala noa ngā le fionga i le teitai fono po le fionga fio le whaipule. Le sa tu mai le tofi le tofala uofo a fono toe. Le sa whaia ma le TV tasi. Na peila na whaalongolongo i nā matau sa ili mai eise ma fua anga o le whaafita uli. Pei taila, e uma e ngā langa whaakarangoanga. E na o na ia tā ua mai o tangata ia na saini, e toa lua. Ai le ingi ngoa. Ia, o reupu moni e le nāma le laina o tātou e asar whaiva ai le asar masalo, ia o sio kauso fo i o le masalo. Ia, ma fisiri soro tangata, ia, pele o afia mai ai ma le fionga ia to mata, i lea mata upu, lea no una watuai. Se i e fio mai. Se i fofola le fala ma wha mangingo, lea nga laile o ka ua mai e la uofo po fono toe. E leo ta ua mai la tangata i e saini au mea manino o la ufisili mua. O ai kongu e saingi le kusiaki lea. Ai o e saingi ai fo ila ufionga to mata. E mwhaio nata a mata mai so fina ngaro. Chai lava mol nei ava noa. O le ala tāua lea o talia ai le nei whaatata noanga. A waea. O mana nu alia fo i lo si o manga. Ina yuso tuangane whaapea fo i ale ainga. Ina ua umale le nei whaatata noanga TV tas. Ele lei o na fufola mai tūlanga o ai na sainia nei siaki. E ai lava le masalo mia. Wao. O leo te iai i le fono whaavai. Sila. E tolu atangata e saingi i siaki. Na o le fionga le whaipule o le tai fono fo i lea. O le tō whaa ia la wofo, whonkoe, ia ma le whaila o tusi. O le tō whaa ia leiu, ia anesio, ia ma se tasi o tamari o le fionga ia luafa le alo, vi tale. Pau i o tangata e tō tolu e saini i le tusiaki.
o to amata o te le saingia se kusiaki o te le tauli maina ni tupe o te le tango fo in tupe pau lama lau matafa yoi ia ova ai i tūlanga i le alualu i luma poloketi i mea ua mawhai o na mātou i o ina o le a whai e fuafua le miliona lea na tū mai i o lau tali atu lea le nei tū la. Lono winga lau o fionga to mata o le kalainga lau kupe ia ua kala whaasori kula fongo e au noa masou malamalamaanga ona e te le o saini mai saini ia ko kingo e kolu e le o yeisau saini lono winga e te le foi se vaenga e te afia i le mata upulea o le nā tonu lava la tu wha a seata e le aiso o afianga i ngesi aki o lea fesilingia pe whaasoli tu la fono pe e le o manino e le sa o matafa i ole na o lea iai ale ia e ua filifilia e saingia siaki ia e pe o la o pa ia tu lea i le ta fesili ma lo fa tai a o tai ai le vaenga lea walanga o le telefo o tala le nei taimi ia o o fainga porkiki mo fainga vaenga o le la ta ina tua i malau o fionga fa pe leanga o le sui tai tai fono ia e te tau fo ilana e saingi ai ma oe leanga e le i manino fo il sau noanga ala uofo e na te ta ua mai po aila ka ngaka walanga leanga sau ngola uofo ale ataua e lua ka ngaka la e saingi ia longo winga a lewa e sau no mai e tolu tangata e saini ona o tūlanga whainga whaavai a le tau lava fono whaavai o lea lai la vea hai ma le fionga ia la uofo which is kaukele o iloa kongu po aile e saingi ai i saingi anga ka ua paula le mea manino e le isa saingi a le fionga ia to mata e te leo involve ai e ngā ufa avesili e tūlava o yaingi a la fua e whata oto ai le tūlanga fo ilele o le kalainga e kangaka o kupe ma le kaufiofia mai ele so onga kala e au ngoa ma se manipa pui pui o vaenga o yaini tō wala fua mani whainga whaavai e le so onga ala kua iar kangaka ia so onga kakala kupe whamunu mole te tai lava mo fesili tā ua tele sila a pasia se poloketi a se nuu o le matou i tū malo ona tala aula i o sui o le fonu whaavai e au mai i a lato whamatalanga po le invoice o mea o lea la whaangainga i le poloketi e sa ua i foi lama le leipa i le invoice lea ona mai le ofisa ona ngalue lea o le administration i tu tonu le ofisa le EO ma e o lo whainga luenga le ofisa ona lato saungia leo se pay voucher e mawhai ai ona ave i luma o e o lo saungia le siaki mo lea invoice ma lea invoice i lunga le pay voucher lea e manino ai ia tūlanga tau tupe e alu ma tupe e whaamatala ina i siaki ma o lato amount o lea o le asaini ai pete o tolu pete o lua o le whainga lava lale na o le whetunga inga lava lale to tolu lea pe lua saingi pe kolu saingi pe kasir saingi a whaapea le loa to amata ia o te tonu fo i o tele o sui o le mato i tu malo il fon whaavai lau tele i loa po o le ale tūlanga i saini ia o la to whetuna inga lava na al tolu lea ia mawhale tupe e pei o la au whalata atu lea ai le mawhaina saingia se siaki ai for services ma materials o se ngā luenga ua uma o na approve ua uma na talia inga i fong whaavai pe ale ai se pay voucher ma se e kawa ile invoice le ua mai e lea nuu ma lea nuu i le whaangai o inga o lato poloketi o la talia tu lea ma lo fa tai la vatuli se ofisile le ia o te lona vatule le fionga o te lo forma ta upula o to ilo male a tu la fono la o ta ai
ai na ona i vaenga ia e tau fia whaamanino o le fesili lau whionga tō mata o leanga saungoa mai whongo koe langa whaakarangoanga le TV1 o sia kou maka upu whaisile ku peki a Februari o le pe fōringa mai o Februari le na amata mai ei whainga le tangata lea o le ase kai minga o mai ai lau whionga na manu e ai ma e tau lau manu i ai e ia le whaale kongu le wakula i mai. O le ase taimina o mai i a te o tatia ia le komiti atua. Au nā whea tonu na e maua i le tala o le iei sika mai era lea wakula i mai sa ingi ngosi aki ia mata upu lea. Wha mone mole. Aftai amor sili. O le o siaki, a whape o siaki nga saini i a Februari mamati. A lea to a mai lunga i se tasi o le fono whaavai i le matou fono i le amatanga o Aperila. E la ngona alfa noa noa, o le ale mea o na au mai ai ele. E se tasi o sui o le fono whaavai i se tala whaalongo. A ele au mai aloa ia, e le taitai fono, ma le whailau tusi. E la ngona i alfa noa noa, i whainga nei sa tatau o na mai luma le mamea, e sila sila matanga i ai ia sui umal fono whaavai. Ia ewi lava o lea na taatia mai ele taitai fono. O le a whai esu enga a waele i a toa se mako quorum. O ia sui a wai i lea fono tanga. Ia apelila. Sa tau mawhai lava to o mata e ono sa ia. Se i whai la su enga ia. Aluai a apelila me ona o walu loa lea i le ofisa o le afionga i le whaipule, le tō whala wofo, fontoe. O le ale mea wo o le tato, le tūlanga le mata upulena a mai le sui o le fono whaabai. Wa tatau ona whai i eise wha tatau, e le tatau ona tu umia. Ai sao noa mai tai fono, o le ale i maua se tūlanga i le mata upu, o le ai whai se suenga. Ia o sa moa le nei, e lua siaki. A whapea o Februari se i o ia mati na sengi ai siaki e lua. O ke ofo foi. I le umi o na whaata vale vale. Ia o lau tari atu lea. Ma lo whawtai, ua manino ia le vahenga na o nau wai le e taua. O te lo le ata ofi nisi o whaafsili na nisi o tua patatua. O le ata o totu peiso su enga wa iai. Na pau wale vahenga no fia mana o ai le nei fiafi. Ai tātou tele i o atu ina inisi o au tāpe nanga mo lo lava i tū mano. No fia mana o, e fisiri ku usao. Po iei so wa fianga, ai o iei fo isau saingi isi aki ia. Whawtai le ua manino au whala. E le o la vea la ua fionga tu lau to mata. I le to atonu la lea e te kaunga saingi a whaakanga e saingi ia i siati. Ali e taua te waise vahenga ti whiwhawsi. Ngā le luanga e apsili a to mata. O ki whiwsini epe la le how often e whangi e o kika ia ko kusi. E o kika e ku malo pe o kika le malo a whawhianga o kika kausau. E umal miliona mua. Ona su eleotus e ave ai i le ofisa o tina matamaita, i le matanga luenga, le whaanga inga o le miliona mua. O le o kika la, i langa ngā luenga lea, ai le avea ia tūlanga o le whamatalanga o tupe. O lea ua uma ona ia, o stu ea tusi le teimi lea, ai le avea li poti o le miliona mua, i le matanga luenga tina matamaitai. Miliona longa lua, whapena foi. O lea lava ua mari submission o kika, le lei mea uma. Ai, o le miliona lale ngei longa tolu. Ia le lawa ia le whalavelave lea. Ai, it's just an internal audit. I le suatusi e o ale le afo i le fon whaavai ia mai. Ai, ona ua tūlai mai le nei matau. Ia wakau o ngai ai se o kika whapitoa. Ia o mai la su e mea ia. Wa o inga mai loa. Pe iengi si mea e silia. Ngai loa le lua he leo siaki. Wai folinga mai.
o le tūlanga whaatala le, e te tau o na malu pui pui a siaki. E le tai whono, ma le whailau tusi. E te tau o na la malu pui pui a siaki. Ai awa le whaatala le iai, ai sea, langa o tupe, a le malo, ma le afu li lingi o le tato atunu. E le ta tau la o na ta alo fa lima temu iai ses. Wa ta tau o na awal whaatala le. In other words, being careless and clueless about this whole thing, ele tau lia. That brings up reckless. Ele talia inga lo tangata. Ai, e pe o nai mea nā, o le o te whaata ati atu ea. E sa hao o na whai le nei taimi umi. Ai, o te whai tete fo i se tala e whai ata. Wa le wa au mai i le tala noanga le TV1. I le sau noanga a le matau tai whono. O la uanga lue ai le afo e le ofisa o tupe. Whapealo i asili i le mata upu ale nei. E le to iai la se te leo to matai whai lea. Pau ale mea whapetai le nei avanua. Wa whaamanino ai i luma lo i tu malo. E le saingia to mata se siaki o te le whaangaio ia se kupe o te le tango fo in tupe ale mato fono whaavai whaafitai lava. Ole mawakula to mata ole kusi as required. Ele ese pidio ka fori a kolu pe ongo pe kausanga longo winga isu taimi wa kawai ya la si longo yeah, okay. La si longo lua. Ole mai ka wako kolu ka sengi siaki. E kolu ka sengi siaki. E ele mafuanga. Mai whainga whaavai ngai kampangi ma organization ke kele kolu sengi. O sengi mo ka ngaka lenga ke handling requisition po le pe ia voucher le ka ngoma mai. O sengi no lua e kaunga sengi e fongkoi. Banga ngā ua le fongkoi mo Samoa. O ngā whaanga sengi long kolu. Sa i fongkoi Samoa ka mingi songa whai sengi. O pilioka lau siaki ia. O nai le i whaamani noa mai i le whono whaavai. O le internal issue anga la tōwia i sainginga o siaki ma le konginga o afo iyo. O mea i whaanga yo i ai polo keti le nu umalenu. Mai pe ana o tāua. O mata upu whaapitoa na ia la tōlu ma whale tupe. Ai lo walangona. So se siaki e saingi. Ai mai se siaki ke kelengei. E wala au lava le bank i le tangata o lo o whaatautaia le account lea. Pe tala nei siaki ke le i le tangata o lea sau e kala le siaki. O le bank foi, so se siaki. Mai whaalapo konga ma siaki ke kele whaapea. E ta tau e fesili lava le tangata e latu e saingi le siaki. O te matefia wa ailo ID. Mai po le alo phone number. O mea umana e tusi i lunga le siaki le, tua le siaki. So, o suenga la ia na whai. O te tau ona sila fia ai. O ei ko ulava le ula le ngalu e kala siaki ia. Ma lo whaalo alu lava. Ai, wa lava ma te toe le taimi le sa tau su e siaki ngei. Ai peinga esa ngoa i whainga whaavai. Ia, o to tonu alea o ala tau fetu na inga mal bank. O te tonu o le nape a whape o te leiloa. O lo sui te whono. Na ona whaangi a. Ai le whaonga alo tangata. Ia pe mal whaalo alu lava. O simu muli. Lo whaalo kia whonkoe wha mai lau ave le whange le komiki le malo e moria ia le leanga whaia le siaki. A se meringa ave il malo ai le chache o kou le kaka le wal kupe le kumalo. Le kou li malami o le ngave mamao ai le kango ia chache. A whapea le ito e whaia sa mato whono talu mai a pelila. O le ato a whono nei se vaenga ina ua tali le tusia le matanga luenga lenga au mai i langa fionga te whono ma o le sui te whono. Ai o te le i ai. Ia o le tali le na. E te tau o na
whaamanino ia, tūlanga na, e au noa ma se iloa e fon whaavai. Ia, o le fesili la le ngā e ni mo e lo mawhawhau, pe o la whawhena whai, o lala ave i ole ofisa o tupe ma loia sili. O ia o le whai tūlafono, o ia o le lo ia, e lima taitaina nei tūlafono, o lea e whai e lātou. A le alme o whaapeaina whai, la na te sila fia le lei, le tūlanga, e handle lai le ia issues ngei, i siaki ngei e lua. Ia pe o lo whaalatalata atu lea, e lautunga le i ataua. Ia, whaftai, whaua mau siri, a kaua ke le melang kau e tomata, o ia, o le lo ia. Manga ia. He knows better. Kausi kula funga. Kausi kula funga. Ma lo whaftai, tomata, ia, e tale liu ai popo e ona o nei fo i vai taimi. Ua sili atu ona maualunga le melea o le whetangisi o visa leo leo ona o tala tau te whaia. Nai lo tua inga mo me fo i o kulo o whasioka ngaka mo me ngoi me whapena le ala lea. O le a o le umanino le mata upu ma o le a maturi lo ina pea. E tu sai o le tūlanga uo i ailo tō mata upu i sa ililinga peitai. Ia o naunga fo i mapuipuinga ina ne i meane wa uma e fo i ai whaasingo mai ngisi kūlanga ka ku whakarkarangwanga ai whaafteitele o le fesili a ia muli. La tau iau tapenanga. O a mai iau tapenanga mo le nei taimi to e vai aso ma le afa tato wo il whainga palota. O iai ni tapenanga whaaloto i whale a e manuia mai e ave iei lau wha mua mo siaula vai tu malo. Tatia ia le tunu ulau tele walanga le ua malama yurungalu fuafuanga mo le vaenga wha upwhai. Ai a tō le pule ano ama anu meralua ma le wha atuatuanga e au watu ulau teimile nei. O ani vaenga wa e tapena iei. Pastai mo sili. Jelen vaenga o tapenga iei. Ai e wha lava ia matafa ioi onga lava. E wha mua lava le swinga o le tau. O le mato i tu malo e a fia i tau sanga uma i le swinga o le tau. E le ngata i le sami. A o solo ma le vai wa e a matatuava i le usuali i se i tau i salwa fata. E a fia ala al malo ai e mana o mia se puipuinga. Ma fai o matou taringalu. E sefe mai ai foi ia whanua o ainga manu taitasi. Wa amatana mo watu. Ai le ngata i lea. Ai mai se lava e ave al wha mua. I sinu ulea o futi. Ia watali ai o lato maota malawa. Ia le isuinga o le tau. I le saua le ngalu ma le sami. E whaapea fo i lo tua nuu i le nuu lea o le lea, le pito nuu lea o le lea. Ua matua o atua le sami e ngata i le awala al malo. E sopo akuloa i wafa inga maota malawa o le na pito nuu o le lea. Ia, o sale les, wa pipi o pau o le lato falkomiti. Ai se a. O mai ale tai iai. O le tele o le nafanua. Ua aia e le sami. Ai, mai le luafu tasi sa o savali iai. Na ova aia ia le hapaina le swinga o le tau. O mea mua aia o te mana aue. E to o lima iai. O pita ngalu. O mato o karingalu. Ma falkomiti. Ai mai se lava sinu uleo sales. O lo va aia pea ele i ese falkomiti. Si papou o mai le sami iai. La matia lo va lato vai. Ia matele au nisi o vai o le utu malo. E mana o mia vai mama. Mo le soifuanga saonga le mu. O tangata i lo utu malo. Ia pe o nai mea nae. E a foi wa o iai. Lo manatu. E wha mua na whai. Ma lea.
O le wa tolau lau mai le angava tau. Ua tatau nei o na whaonga e tina umama ma tama e tai o lo i tūmalo. Le soifua malolo ina ma o ngā alum whanau. Le nei tupete le o lea la asasa mai le 2 miliona. O lea o te valvalusia aia al fau. I le fina ngalo tina ma tama e tai. Alo fangia. Au mai lau filifilinga i ato. Mata le tu la i ato. Au mai lau filifilinga. O te fia au na mo tautua. I le tai tūpā. Au wā o ta ainga. Le whaale leia o ainga manu. O oe maau. O le pae ma le auli. I o ta ainga. Nu mai ka le sia. O le lona wha. O le au fai pisingisi. Nai au fai pisingisi la haiti. E le o langona so lato leo. Te lea le nei tupe. O a o le tangata fai pisingisi. E mawhai onga o whawinga ma o buildinga ia pisingisi. Mo le mamale o le atu nuu. O lo utu malo. O lo lato ta mawhai. E tau ati a e ala o pisingisi. Ke lea ngei 2 milionga o le a o mai. Ai fai vale lava ni manatu. I le 2 milionga. Pe ale iai lau lango. Lo itu malo e. E hafo e ia tūlai mai le fast. Wa ale tūlai mai le fast. Io le ale tato me la maua. E fai vale a tato upu matala. Ai i lau filinga lo itu malo e. Wow, nei ona e fili. Mo le tamaitai le nei. To mata. E alofa moni ate oe. Lo ainga. Ma lo tatu malo. Wa lefa fo i ona no o tau mawhai le tot. Ai se a. O te le toi mana o mia nisi tūlanga. E o te le alu fo i fia maua ai so o tamau ainga. Le ai. O te fia au ona. Mo u fia fesoani. I ati oe le 5 vai. Ma le tangata o lo o fia maua le fesoani. Ia whaasa fua le 2 miliona. Ia o tō uma lea ele i o atu ele le tasil miliona. Ia whaia ni whainga le lei mo le whaangalua inga o le tato milionga. O lea, o lau filifilinga a e filifili ma tō mata. Ta tonu o ni amatanga le lei, man swinga le lei mo lo taitu malo. Ia pe o lau, tari ati lea tele tapenanga awa lava na ia mata upu. E wha ato o mata waima. Ia ni nai mea o lea e mamafa malawalunga ila o whailo. Whaftai lava. Malo ko maka. Mangaia lau skari si malawa ngai ka mai kai wake longa o ngai mo mai ele le magmalo. Ngapawa si ofisiri foi lele. O le ke wakule ke ruko o lo mari. I ka ko i kumalo. Le ase sila i la whainga o kako paki ko rua sui a ko kasi sui re cha pipi. Pafitai lava mor fisili. Ua whain whaile unga alwainga whaupwhai. Ua ngata po i ngal malo si o fina ua tō mata. Ua utali a ina alwhai unga alwainga whaupwhai. Ai se a. Wa uma lava ona o ta ua vai fa fai wa uma malo se to mata o le atua o le la tu i le tali o fai nga palo tel nei malo fa lo lava e le a fai nga lo tangata ai le se mea sa tau na tu ia malo fa lo lava malo fa tai mele manda ia talia borsui wo levanta pena o nga sawa kava uma mai si fesidi le tau matea fai va tau sala ke lo fa la fa e lo tato fai va yu tau mai ale tato fa tananga fai tu fo i male lo fa waru le lava ya so fa o nga se ta milonga ele fai ngofi ai o se panga no le leile nei mo moli fa malo ma fa tele pe ano fai atu e langona ma o finangalo ma ai o langona lo to fo yo ano ma rua ya lawa ngani ai me se fo ia o le tarusanga a fo i me o tula i mai le nei taimi ya o ala o le tua e le loa le tangata
e le te i fo i manu mai lunga nei whaafitauli wa tūlai mai. E whai maata manino ma wha manatu i le tū malo. E kasi ar kai mi e sa o ai PSC e lau whirwhiringa. Ai umini tausanga. E tātou te toe whaatadali ilangi ai e peo le tala na whai vai o a opo. O lewa no whai ulea. La whaatu e, le ase saunoanga te fia tanoa ai la ufionga to mata. Ia, me se fo mo molinga o lo whaanga i le tū malo, e me se o ma paanga i lungo le tātou proklame. Ia, ma ua le lau le nei on tātou wha ma vaile malanganga tumu wha lalo. Whaftai, e mua lava no whaftai i lau tō wha asiata wha pia fo le sunga le ataua. E whainga tāte le no tangata o na o talia ina ni a fo ni whatalanoanga whapenei. O se whatalanoanga mua le nei. E ese mai i le whatalanoanga o mātou i sui tau wā. E o fo i lunga o social media ma Facebook e te le tangata o te tautala ini tūlanga whapea. Waia, pe ana e tā ua. E a whaina alo ta tangata. I kele upu. Wa umarikai mea upu. Ai, o te mamoli el whawhetai le tō ofisa malu malpulenga. Mole nei a manoa tā ua. Ai, e ilo i tū malo e tupu mai e whapea a le au whainga luenga te tofia le atua. O loo whaanono manu a wā se manuia o tangata i loo i tū malo ma sa mua atua. Whawhetai lau tapua inga. E le vale i loo tangata le tau tapua inga ma le tatalo le au ma le pō. Ia au filifilia ni tai longa man tai le lei au o se amatanga fou pe atu lai mai le fast a le tu lai mai le fast ia oni manatu lava e fai vavale o lea o te taritonu ua lava ia tala e faa sopolia ai lau filifilinga no ama alua lau filifilinga e fai ma le poto fai sa o loto, a ia e filifili ai male atua, a waso tā manuia. A waso tā manuia e nai o tato ainga, e le ngata i lea, o nuu mafio anga ta i tas. Mo le la, o sa mo la le nei, o tato iai. Ua la uma ainga, e le ise ainga e toe tau tatanu i lalo. Sa amoa la nga e nau i eto amata. E nau i eto amata mo lau filinga lo i tu malo e. Ia whai lo filinga sa o loto ma le atua. E manu i ai mea umatata o te whaia. Ia e asu atu po e vai malu i puenga. O le a se tala ua pa o papa a le lo matua. Ia e a fo i poto lava le tautai. Ai se la na atu iama. O lea o te whaamalulu atu wai, i le au whaafafonga alo whangia pe a whai wasasi se tala nei lo matua. E matua atu i nā. Ia malo whaalo alo lava, ia soifua mai e manuia. Alo vavtai, ia whamanuia le tua i o la sanga e maise o le sanga i ane o ai o le tai. Ia tangata penanga, maua se ai maua u manu, mea umai le alo whamleanga le o le tua. Te loa, ia o le ua hauru matafo lau saunoanga maritanoa pau. Ia awali tu malo, ave le havanoa, tu ule havanoa e suita maitai. Ia awali nei paia inga, ia awai le yase si e ngofo maua ingi kufinga whapenei, a aru foi, e toi foi mai ai le tu malo, ai o le mea taua, sa tātou tu ule havanoa, ia se i faise tautua le fionga ia tō mata. Tato whailo i pea, whaaftai tele, whaaftai, whamanuia le tua toi teimo ne fiafi, soifua. Tai lava, soifua. Ia, Maare ke le kien sem ko maka. Kama ikai lava wanga ba al paloka mo ko maka. O le tau ai lana? Ia, manga ia di ifo yo. O yoe. Whapopo ia, ang mawala ia leo le. Au fatali le sita waili sta fatali no ngale foi fionga le fai pule suia lo fatali ai mana ia sia vanone tato e mati
tūlanga foi le no le mana o tate matua I vangi o ka wele ya se melilo ai ona no uloa o la ua ta oto atu le tūla fono ai mai se oni se o vaenga ia le mata upu le ai le kala se se o ia portala fa aso tūla fono po le alava o le latu tupe sulu afe paule mele o mangingo sa moa mar fa fonga mai ango ama alua ele se sainia ato mato langa yai tustusinga ma faalelenga le wa afia ifua e ui o le fionga tu mato yo sui tai ono fainga fa vai ai lo yisanga saingi ale ko galu siringi ka upu ai le kai a foi lo te fai tuai o le mata upu lea ele mfainga ku panga ngoinga le ngo le wa e fesili tonu ai le fesili la walunga la vai de mafau ai se a o le ngofo ai le loia ka karango ye fa penga a fongo koi ai se a ua le avesa o ai se la ko kangi official leo langa ku pela ko o ku pela ko lo mo abaku once I give you a ko ku pela ko penga o me a la ko ave foi o official por que ki o ai le tau mo fai le nei tanga te puni foringa mai se beanga ke loa Of course, o lai ka kaungo awa a fua o fesili nei le mafaufa walanga la me mari le sa ngo mai to mata anga le pisa mai le kanga ka kongo ofisa e lau ke le lo inga longo winga e yaisi kanga ka fa maongi po se kenge po se kama ko kongo official fong fa vai decided okay enough is enough la ka ua me le ai longo winga anga kala le maura le kupe e mo fa mo e o mango ngaru uma ya si a for milionga I me ale ide pe angare pisar kan kare war me mari angare e ke le me kang foi fong ko ori chwe me kang foi fong ko wa o me ngai fai ka pe fa ka le ka ke che inga se me amerika kusia ki nga so ma ka so ki ka kusia era nga ki foi nga ki lo I ngai pat so le ko fa foi le lias ka wa nga spot check ya shaki ai foi nga me le mo se me nga fai o le matua matautia tolu tangata saini e koru kanga kai saini mai kaunga mangingo langa le o mangingo mua o kai fongo o ai fonkoi lua o le tangata e suafa ia leiu Ioanesio o le kaka ia le luke vai akure ia luka le aru paroka le aru fast e fori nga mana fa kamala fo ngai ai ke makari fo a le ala o te fai atu tu loa e pe ia o ke vai ako iri so kanga lei u ia fonkoi e ai ngam fonkoi ai ngam fonkoi lua o le tangata so fa ia lua fale alo vitale ke le lona ia a lua fale alo tu lo o so fa tau ta sile so fa tau ta mali tau I loto anu le so fale alo vitale which is e ui o le winga la leka ki whakuai o lea la e sao whai kulou a tatou o I mea se sao o I e pinge wha mau ai sa moa e make le wha e le wha au karangoa al tau te iai leanga lea la o vai atu tu lou e wha tupu manatu e te taunu sau le kulou ma e foi lo su me fe me singa sau ngonga po le ale winga o ia mea e sao lau kara e ka ua leanga lea wa su mai ia no apa wa no ia to mata se su mai e sau ngoa po afier me lea leanga nga sau roa saingi ka vale alo faku fa pea pe ia o le o kale ska ka unga langa o ka singi e ko ngore a le ala o manino au fala e le se afianga o to mata ko le o sa a o le ula le sa wi what do you think Samoa wa ka ko por kala me ve fa kasi o le aso tau fina ngalo ma le o fili la ba fa mata ele te tau na saule se menga so ko finga so ki kilo ko mengi fa mata tau na saula nga le wa va ya ku so fa le ke vai ko le u Ioanesio ai pe or suile le tu o luai mato mata sui tau va sui fast fa mata la ele te taula ona su mai pe malau sunga walanga la are kalila oi e kali fongo koe wai le ka kaunga saingi ko ka sia wana sa ngofong ko e lua saingi mai
e ke aula mai sa we foi ko nga kula ngai kampangi e le ma fai nga sangi long ko si ba nga wa absent le pro sa ki longo wingo fon ko ka ka wa mu sangi sa ki uma ba nga wa le fo nga wa etin se me pe lai fa fon ko fo ka ma fai nga fa nga sangi long ko ye po ba i po nga sanga le lai to tele tanga tai lau te au mai ya o le lai to tele tanga tai e fide confirming a mai le so tanga ai res foi me foi ka kilo e ore tanga tale na te au mai ya a tanga tale le yo le mole se tasi o uso a foi le fa to ina o le sa no mai o isi e fa mai o brother in law o isi le fa mai o le uso le o le kalaki pa wa me ke lo ina ai o le mere ko pole i what is going on here o le mere ko pole e siaka o mere ko pole i le kumalo le mo ka mo ko sa nga ko maka wow le mo ko sa ko maka ku le ko o longo winga le musu ya le we fa ma vai a kaunga ru ko maka a le oso le vale o speaking of votes speaking votes in malo fun ko wow ele se lo so noanga le taua ele se lo so noanga la ngala le wo ngi ku fakasi i se pe me foi le 1 + 1 = 2 o le la wo va ia tu ngai le tele o fa mau monga le wa mai nei e tau au fa fonga mai lo to fa le fa pe se so fa kula fa le tau mo mo sino wo no yo mo singa ngol proclame ka fa soa le yo me manino a ve se mama sa longa i awane o le ale wingo la utala langa na pawale le me la wolunga e ser ka ko proclame tu lo fa fonga mo wala tu le ai ta to tu le issue ka ke o sa wala issue lo no winga a fai o le fu le e a inga la to fa anga ia fono toi o le foi la wo va ia tu information le o sa wanga ilunga o le pe ia tangia mai sa tele se involvement to lo fa HRPP mai le amatanga o le futu va ia tu le si o tangata mai fale a lupo le o ke vai ku le ko mengi mai o te manino ia mo uloa o le pe foringa mai o le a sa pa loka ia fale a lupo ia le pa inga nen ke ngei a fai o lea e kele la ofisili le ya ka walanga o ka I'm a man with questions ai foi ofisili o le fisili la le wo vai tu a fai mongi uma la meia sa pa loka ai man ko me fo yo anko le sa ku me fale a lupo so o le a o verifying o mangala information there give us some time samo no le nga ka wa it's about time ka fo nga ka ko maka ikuinga le lei le au fai me vale nga ko ngulava le nga this is the last thing ka ke manga nga oi o le fa e o ka ko va ai sao mai ai male e sao mai ai ko ngu ma ko lo le to fa le o le se si ko ai ka ke o i me sa le la ke va ya o le ka ka le mai fa le alu po le ke va ko al tanga tau te ma le fa pe mai o isa sa paro ka ai ma de skala le u pa inga a ora ofisili la a fai la fa maungia ai se a usa wai so mai i ngama sa wa ngofo i lunga o ngei ko finga maua lunga e sangi i mai mai ko mi fa vai ai rei pa loka i pa inga ran kea kasi le ja pipi wow ya ole a ta auto mai ameriko fa ku kwanga give us a date se ko ka pengar masu ngalanga olela wa fatu pu manatu mai no o meia information le pasi uma mar ko kele lungo ole YouTube ya le fo esa lungo le Facebook ole medi mer ko kele ma fa maungi amerika la le lo winga le sela sa no nga sunga le atua e ye mal me ka ole mo fa ma malanga avon vivinga mo ya so ya ngai ko vingi se awa ole fesili ia ole si mea lo te vai tu pe ale o sa mai solo ai se ala koe kulo ai se ala va po le ala va le tua pa te tua le nei mea believe you me a faianga o fongo koe le HRPP ai rua fast
o le unga fu nga ka o ko me fa nga paro kale ole o fa mo mo le fo ko e ku ole ia e ngai me u vai ke kasen me ka ku se fisinga maronga si ka ku singa maronga si ka su e me ia si ka su e me ia ko ngwa ko mo wangi yar kadio se ka ko ka mtato fa te tali a fai o fa fonga mai ia le fionga le fai pule a manu le leua tadi tau parita sala ia a se kiro ka ko ia e tato tu mo maronga SMI. Manuel hatu o lo fea fio ai au kila ni usila tau sa ia di la e sa mo so se fa te sina e ala I alo ala no ese ba mi tia fu fa pela e mo ta mai tai ba fanau e tasi lava le fele o lo ai au kila ni e te maratui le e Veni Pacific New Zealand ile Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tono la volo warehouse market down ile malai male le e Veni Pacific New Zealand. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo ai. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Te mero wati lea ua Joel Luas Fulminu John Talo le July ono ile tautua whaua ua le Blue Wave TV. Whaamarunua tu te lola le mawose toe fsota inga le whaatalonoanga na tapena. O la ua pele paua I le tūle I whaleata le eva I mos le tūlea. E lolo le la whakarua. E lolo le la whakarua. Ole, karo whaere isi awhionga le whaipulea manu le leua. E o le la sa ungi whakarangonga e pēr pau ai di. So e se ri whai ngā sa moani. E se aka me pēr pau, ala e la māgai. Ala e maka me te tautaia, e ri makua maali. Now, o le la ua maua le au re paipa. O le e moni la, o le I uma la mostele, ma le ota laki. La mostele, e uso. Ai e tausonga, ma le tausi o fono toe po le fale tu o le loia. So a inga la, wa le pi foringa mai o le tuangane o la mostele le tupunga mai ia laki le oka laki ma ia sui e whana ua ia le la ua manino au fala. Lo no inga la, e le se la u karale ngo faya kuai. O le foringa mai sa pa loka I fale harupo. Ile ai o le ale winga o le mele o te tau o vatua le atua. E ke le lave o I le mele.
kele kele a fa pe la fa maunia sa pa tu se sangi o la e mo miele ia te I think it was meant to be le a mai lunga o le fionga ia tomata lei mo fa mama lana i tu langa i kulau la tau ia le tūlanga o afianga i le mata upulea ai o le fesili ngume la kasi la le loka mafau ki o fufu i le o ki o fori fa pulo ngime abi o ka wada assessment le a fifu na o ta wa ia assessment ele langa ele o tulo ele o fa pe a me o va tu fa pe o se ala talvanga fa fai la yo le va tu lava le ma ua tu ua lalo le lei ma ua mana tu ai le fa ia la karinga o kari mai le fionga ya tomata la ua ku ua langa la ua fai unga le o le sile mai ia siaka o la ko umalo ye kai lua le o ka mo kai lua e kaunga ilo le lei lava ka ka maloro o ko lua e le se me la fosse fu le o ala ilo le leia e maloro ska ala ilo le lava parok me le ka o fa langa mea mai o le me o foi lo loto ai o e pe ana te fai atu e mo o mia le sa or ka ko wala fusu a o fa ka penga i ngai mea walanga o le sia ko kelele o ke vai ku ngale la fe punga mai lunga o le au fa la ve vai ma le au vai rua paroka le la ta vai tunga tulo o la nga si la fia ele le kauki nga o le fionga ya ko maka la nga kau mafai mua le fo ia muri ka ia le fionga ya tomata ioe i ai mai se fo ona nalo o le winga tate fai atu la ai kau kua le vanga fa fai ko e la fo e kau kua le fio anga mari ku malo onga o le fa na no ngo malo inga ia ko e for fuingi ina ia to mai manu to tapen ai sia wanga ya ai ko ma ko a sia ka le amakanga la vol ka ko karuanga sai nga ka inga fuli ale alpaki ka se suia ka ko fa mo la ile la spoleile len ke nga fa nga kai uma ko le spoleile o la ko fiku ia e ku malo markas ko varu ku malo la o vale le lu sui lu ko sui o mo le lo ma fa la ko nga plan le nga fa le fast foringa mai wo uma ku alalo wo uma ka wa mo alai e ya ka ka ko ngo wa nga le la o ango e me la le ngo o lo fa paul fast a foi le tatu fai atu i lava e se fa kule se fa tu la tala le tu lo wa le fa fonga mai le tunu o malolea o nga ma ku lo la ia le se va ku singa update le fa msingonga o sia fikao fa marulu ku ia ila do le fa ko a join ngai le fast onga or ko fia mang malo ai sa ko HRPP I think it's about time le atu wala a faisa o kala le nga o le tu ai nga situation foi lele pei o le fa ale mali malefica wi lo weva eva le HRPP ai o ko la sikale le la ai e sau e kaula mua ma ngau e ki fa peke a vier fu al fast ma e fia fast o nga e saula ia le pei o le a e manga o mai mau ke lango aku. And first and foremost, we don't know you. Longa lua. Nga mangingoa e ser pa ki sa ihai. O le mele sa kaungo ko fai keke. E ka kaungo ko fai keke. Le anga ele ma fai ele nga so nga se fast kongi mai runga kulo mai fa be mai e lidi fa le ai. Maybe do that to other people. O pokala mele tau te ia asia tau te lo for finga lo le ia tau le ai ka ko waru sa ia I for fuingi la pala pa or fisiri feanga e ia I le kaimi o fea ko nguanga e ia I le kaimi o amo mai le polonga ma mo mai le sa kau lo fa alu mainga upuia la lau mai kamali anga o kangaka e o yo mako ka ko lua o mako fa ngau o mako ainga o makua o fa kusa le au HRPP maybe o ele singa e sa nga kau ia mai ma ko ala esa lo kala e mo ki wa maybe
O le wa elifo ngi SAA ma au malie ma fia piko mai luma paki kangaka ya o le road show ma lafo aku kupe ma mau au kupe ai ke mangaku o le si kangaka no o kere ka kere o fakos kanga ko kasi le ma ke karangoa kulanga o le ngoa ile o fipunga mai ngai lunga e fia o le fast kele o ko sa ko HRPP saole ai oi ele ngalo go foi le sanga luanga nga faia alela la au mai fa moe mai e fa moe mai lunga o tau tai ai e fa moe mai ya siata bale a taua e fa moe ya savea o ai uma fa moe lunga le ngol le la fa moe lunga o fast ma ko ngau mai la ia ma ko li fa ku ya o ko le ai le ka ka arfa penga ele ka kau le anga e ke le la ngonga inga le la ngonga le ke la ngonga le la foi le anga le fa la ukala mara ku ala lo foi se matou ku malo se pikia ola ku ala lo ale nga ave nga yo maku nga i ngofo fero la isa sia ka marsunga sa mo le oi ola ua ngang ya le aua nge fa nga inga le power fa ngu e ko ke maso inga i le paroka kangaka sa le anga e yai e fast sa oa e yai fa ko ali liu le fast ngafi o kamalanga e aku amar skadi fa HRPP le a fai foi asiaka e malo silong ka o fio ye malo le me le fa independent fast time pa fa inga kelo inga fa me ilo ya lu foka o abele ngo o paki awo loko a pela fa ka inga fo ya ka pe ya ko maka mari ava pe o lai fi li fo maka ka ya ko maka alai manga kore e malo fo ngai la me le fa independent ai fa iloa a manguia o quero le fast o manga ia ele ai ai se singa faiar me nga mo wala ngai le fo le melia sa fai e fai pule o nganga i fo maunga ngo mela lua le ku ma ye kai mingai lilo fo isala pinge ngar kala le makfe ku o lilo fo isala nga mangu malo mai le pa electioning o maliu vaile pa ya ua ai malolo ai sui sa halu fast bongalo ya ule swafo si os kamari ile si uso le sa halu fast ai sa ku ko kasi lilo fo isala ai alu ia so aro poka ile HRPP lenga pingi mai lo le pa election o le menga yai nga malo lilo fo isala langa o lo ka fa ya ku un fa karangware le ku ko kasi adilo o fisiri muri anga ngo fa yai alu ai afia e mangu o ko ku malo ya o feo pa ki e ke la ngoinga ka jer kala rilo e o kasi umalo ka kongunga mar fast vai pawanga sa ole ai se ala ele ma fa yai nga o iska nga kaia o e fai le meranga e fo le sui lenga e fo le sui e chapipi den ka o mai i sanga nga ngomela fa an ka ko pisa kulo la wa fa independent o sa nga ia patia e patia ia nga ka ko pisa kulo la sui le independent o fa nga sa nga langa fo o makuar por kikia ale fionga ya patia wa makuar por kikia pakia kasi pakia la langa ke mala maleleia ole mafu anga le langa o te nofo pea o le la tatou lata le vai va arfenga palota ai le a taua mar fa fonga mai le tunu ku loa se o puse pe fua ai loko ia la ole mo ko le la alu le fia ka sa ka ko ngalu a fo ile ka ki faia a ko fia la ngonga o mala ngonga o lungo peicha le HRPP le fainga ngai fai me kanga ka ya fai mai le akaua o mafu anga a fai ku sama ku kala le anga ko ke le o to ku lo wale le la ngonga uma a o to ia le ko ke o mai e fa per fainga o sia ko wa mio pe ko ke o mai e fa foldinga e ko ke le la ngonga ia mo ke ngonga inga a le al me le ko ke va vai mai se o sua fa Yesu e mafu ai onga ma ku le fa sanga kau ingai mea ma kulanga fa penga le anga uola ke riso le loko mai mala malama kongua ile mele anga ia ir fo longa mar sa varinga fa ku ile to sa mo kasi ai au fa ko fa fonga mai fo ila o le ko ke fa fonga mai o le ava ku sa ma sala ke kele o le ma o le ovakunga mangisi o uso fa sara lau le anga a maka ma ya le ku le ingor vanga fa up fai o le loyo la fe o ye iska ngaka pisa ma maua mer fast la o liu la o liu le se o li fa sala lau o fe o ye isi o liu ma fu isia ngo mai su e mea
O le ala fo ila nga o fa ke nga le ka o va. O ngofo fa pia. Se pia la le fe ka wi ale mea. Nga makira mai aro ko lango le HRPP mai le amakanga. Makira nga mea. Ale la pe nga ko mai pe wo ko sui. Nga ko expect lea. Ma ko ke ko si o ko ma va ko le fa le vi inga ma fa ngi kanga ma le. Fa pe o ko le la fa ka le ai. Ele kau fa pe ngar fa ngol mea. Saule. O le ala fo le arenga ki nga lo ko isi nga ka ko lango. Wale o kakaringa ko le makanga ko risi o Elvis Moli o ngeo mangako o Savea o kako ai ela manga ka ko so le ye mo mawola I la muku o la pi ba ka umangi ka kuma ya le kai la o mai so ke akaba pula lo ki nga lo ko ba ngi pape sa ki nga o le vanga e fe kawi ma o la utala fo ile la usunga le atawa o le ki nga fo nga la ki nga I support us worldwide tangata ya lo fa mongi malango mongi ile sa ilinga o le amio kong mare suinga le leimo Samoa e ki nga uma o ka ua lea e kake avakua o ka ua le kake a fa leo atua e nana o faiatu o lea waka vai ku ngei o le arma fua anga la ko yo so ai fua le sisui la ko ua e ye se fa le kong mo silo matulo waka ko me fa penga se o ye se fa le kong o le to ma o Nora o to mata Nora o ye so nga fa le kong nga le lo ai ngi kupi nga le lava sa mongkanga o le ngi me wa ka ko ngula sa o le kong mo ayo ya o tele vaenga wa ma avatu fa pene fa taitainga la fo e kula I mai palauli la touia ya o le faafika auli fo ile la kula I mai o ya palauli ya ta tu mai isi o ku malo le ka I dua ka I koru ka I fa o la maungani fa mole ko se sa arfa fao iyo ko se sa arfa fao o kala le nga fa yesunga ma pai puli inga wa ka wa ku umang fa ma apel faleri o mari ko fa mole ko se sa arfa fao o le ai ka ku sunga o le ngangi fo inga e va ko asiaka ma le atawa manisi o matou ke lo le loksi le loko fo inga nga ngisi uso e ka ule mentioning a kunga matou o lo fai ma leo e tu la au iti awale ma lo pikova a wale mau kasi ma le mau mai se kasi awa ia se ia kula ngai I kumalo ia ala se kia ku fo okay ole fata o to le mata upu le ia e me se foi ma ele umale ma so enga ile umai la ngale la ka fa so ro foi ole sen mel tanga tai te au le ile le lisiki la ule vatu no te mile nei ai ile lisiki le wo sen mel ka ya ke olo ama ile fa ma ngianga o se kasi o sui kauva ale ke va ia kunga o le firongia mai ai marsua forka kale afia ai la ka o ko ku nga mea e overweight ke le sia ka ko wa ya sa le ya ro va so ngi ya no sa ai o le ata to me ia tu se ia si ile tau manga male tolo longa o le famsinonga ile ne yaso famasinonga o lea ua tele ai foi upu matala ma o lo faatali tali ai le mamalu lo tele o le atunu o le a ma o mua se fa nga mai le kilipi lea na o toina mai na o telefou a le fionga ia le lua a mesene ia o nga ua ilunga ai o le atu e vatua o le kau ke vevesi solo isi mea ai faafitai o laina faata o toa o lo yaile na yaile fionga ia le lua a mesene o leo le a play atu tau o lumanga ia masi update mo datou o nga mai le se ka ko karangola nga ile me mari o le anga ma pisa ko ile amakanga ai ngo mawai masi overseas ai usi mela fa fonga la to play it e to manga ole tulanga na ile fiafi tala tuli lo amal fam sinonga e to fa mo le ma wale le na tula ai ile sungfua aso sfulvalu au kuso lu onu li mai fa matala le soli tula fono
o la o tawhia i le sunga papali i sia fike alo vai vase. Na moli mawaile li leo leo su esaia po inata o totonu le maota o papali i le asolua ono o melu o lua faa. Ma watu ai wha maoninga o natu siata i le wha masnonga. O fōlinga wa aia amata tulava i le whaito to o le fale, wha asolo atu i le potu malolo, ma mea fale pe or ka poti, ma le lau lau, wha asolo atu ai i le fale ta ele. Ma watu ai wha maoninga o natu siata i le wha masnonga. O fōlinga wa aia amata tulava i le whaito to o le fale, wha asolo atu i le potu malolo, ma mea fale, e pe or ka poti, ma le lau lau, na vaia ile naifi, ma le sāmala, ma whaasolo atu le whaleta ele, na maua atu ia ile tino maliwal tamaita i profesa, Caroline Garpard, ile aso sā lua ono me. E ese mai le tusiata na pue i le whale ina ua maua le tino, le isi tusiata na pue o le tino atoa, ina ua taunu atu i le mautanga sengase o le tupuatam se seme ole. Na ta ua fo ele li isu e leo leo, o amata o na whaale tonu le tino se itulau, peitai. Na ngata aila na ia vaenga ile pu e ina wata. Ma mauane ele loia papali ile fionga una sa iuni sa polu. Ele ise taimi ma se aso fa maui na ilunga o tusiata ale ali ile o leo sue. Ai o lana tala, a waa lo ia maita wina lava le aso na pu e aiata e pe ona ta ua ilunga. O le isi mole mauna tūlai o le taule ele asatiu te i fale tūli si vavau. Ile fiafio le safurai le lua fao me le ntaunu uatu iai pali. Ma ia manao i se whale whaonga, aina ta oatu iai le taule alea, ele o whaonga aina whale moni tangata momoe, ai so ta ilo ile ta ita i o le ati nai. Ma avane ile whaatananga, talu le aungani atu pali e fia malolo, i se whale ui ina ta oatu iai, ele i se moli ile i se whala. Ma whaatono i lo le taule alea sa whai ngalwe ngai aluane moe i le whale o, mo le saonga le muul te mai tai. O le afia fipo le o le asa furailen whaapena i lava, aina ta uele taule alea ile wha amasinonga, e alana ile waweao, ua lea ile tina lea na moe ane ile isipito le fale, ai moe ia ile isipito o le fale o ale tasi. Ma alua ilo le sa ilinga, sa longo fo ilo lato taitai, ma o ane ai lato o sa ili le tina, wha atasi ai mata ifaua isi tamaitina lato fetawi. Sa mulimuli itu langa vae le matawhanga, ma afe ile tonga va o atua ilava itua, ai mau atu o moe mai e ufiu filo na tino i laula au ai sa na o na vaena ilo atu. Na whafangu matala noa ia i eo ane ile fale. Ai au ngani ane lava se itu atu since taimi na itu la mo ia e malolo ai. Peitai, ele itu uawa noa ia ile tamaa lea maltaule lea malato o ane loa ile fale o ile vaenga o le matawhanga o ia ile ta avale al tina. Mōli mauluta ita ele o whaingaluenga o lana va ai ile tina lea e yeise mea o lo o mawhati ai, sa whai ma tango ilo naulu. Na whamatala ile tina o lana ta avale o lo o pēle ola, peitai. Na whaaola maola le ta avale, matala noa lo iai ua tatau o na toe foi ile mea nā lua tuai. Ma whaapena i lava o na whai. Muli ane, toe o atu leo ma le tina lea, ile asonga fua lua fitu o me lua o lua wha, e sa ili maila na ato, ma e sa toe o lava ili mea lena ta oto ai mauane ile ato. Na ave iai, ina ua maua ma toe fo iane lava lea o le tina ma leo ile asonga fua lea aso lua fitu. O le isi moli mau na tūlai, o le fionga ko Reti Wolf o vau vai, o le tausonga, o le tamaita i profesa ya Caroline Garpard. Moli mau ko Reti, e le tele se la taimina mafutai ma Caroline, tele fo ilona taimi o no foi fafo, peitai, e whailava maalu la mafuta le fale o Caroline isi usenga. O le asa muli lana va ai ya Caroline, o le tai ao, o le asa foreile se fulu fitu o me, ai asa nga fu o le vai aso i luma o lisi vai aso lua fitu o me, fato ai ai loa le mea na tupu, ma sa ili ai loa, o le sa ilinga na o le ofisa o leo, ma whaia nei leo e alu atu i le ofisa. E le iwhai ngō fia i le tau ai ngō Caroline, le fionga ko Reti o na whaamatala, leisi la sanga o le susu e ngā leo. Ina ua ave ia i le whalemai e ID, pēta ua atu po le tino leo Caroline lai o lo o le whalemai. Ma ia mōli maui nai i leo e moni o lo na tausonga leo o lo o tausa ili. Na whaali ane, o i tonu o le tanga pepa ma ia wa ai atu iai o Caroline. Ma wha umai mōli maua leo. O le asonga fua, se iau lia le tai au le solua a tai au. Wow.
ia esa o ile kala ni wale vana u fatelia le mta upule se I fa awlo ia esa o kala ko inga se va I kele ale story me ai si tau wale pe ya tangia mai tolu mori mauia na a wili ili ne yaso mori mau mo se pu aka leo ia o le mori mau leo le fa vai mai le aso fa ko aka o ila ko foringa me ole sa ia manino ala mori mau mai vaenga uma tu lou le na asia e mori mau na ia ile tino po tu lou tu tino le tamai tai professor o le keyword le ta uma ia I ele o le aso le fa ko a fa kingo o le o mangongi o manongi tu lou le fa fonga la tu ta tu wo upu fa ingo fie wa lava le na ta uma ia ele o le aso sa nga fa kingo ai now mana tua mai foi la tato levanga maku le inga kunga maku ala langa ku ai mai se ala ngor kele foi your story your kusi le ka ke pisa ngi ya atonwe e sawa ilu mai le tu langa ole tu fa fonga bawa ai ole aso sawa le o ke kalangwa ya uia me tu langa uma le mawa kongu ma le mori mau or kanga kale o ile farkari malo ifia iva vau ole sfole aso for rightly mana tua mai le ataua o le akau ke fia kurikudia kulo wa langa ala tato wo sa su ile mantore niu le anga o le fai mai fia me le isa amor kai mira ma lai fafo ai saula nga so ngai fafo o le sko nga ai fa ka mo le kala sa ai fa to amawa ye le dala sa a le la e saule mori maule which is all e o nga kasi for my information le mato te le lo e manto mo sir fia le officer o le so le so pico I kaua now o te fa ya tu a me o tau fa pe o ye se a kulo ai ia mangingo au fala o le so le so kaua nga ku poi le mea no nga malio ya ia professor lai ofia me o lai sa mo fia me le malanga ese Ake maka le voi le ilmo mau fa ko inga le nga mai ke mika ko langa ka pule e o aku le ka o sko ngai o la wa fo nge ko so I pinge le ka o sko ngai no ngo wingo por so le no mli wa a le ka wa malanga ye fe mere sko ngai ai mo le ka o sa la me li pokilo o le por so ko ngai a malama na sa por favor ia po le aso to na po le aso fala le ato ala fo walanga a fu fo ia le te mile na sa wa ilo mar tangata however ole mori maule longa ko ole mori maunga le ka uma ia ilo ia se tulanga matautia ole fucking oingo so ringa kula fo kaukia mana tua fo I no fa ya tu na maua mai se so tanga se intel mai tu tonu se tasi o malu le malo o ila dole pe ko ngo e pe ko le na la ve le vaenga le no e au se mai le tino o poeka ia longo winga le la ve ai mar poeka a leo le sa wele intel le he was one o le vaenga ngao e ave se mai ai ka ko pe pa ila o le fa makalanga ngau mai matua le anga faia o le fa kingoinga o le fasiotinga o le professor ai foi fori como con o fale so lo queria me con o fale pe fori como kwa fiola si no mo kwa e fai a voi le tu fa do e foringa mai la ata to place la ile aso for ile foringa mo le aso a ko le fai fai ngar kan kale wala ngale foko a pe yaru nga ile fia fi oi le foko le fia iva vau ai te sila mai e maur ki e aru kwa lo no winga e foringa mai o le tai au a do lava pe ala ngora sfalido me kele ai le ko le por scofinga yeah it can be before that too por scofinga fai awa a e fuala e ngango fa ya kulava e foi tanga tan fa pe mai no o le aso kofi e could be a coffee e could be a so rulu langa o ma fu mai
e alu le ki ngā lea, I kua I le asfalile, wa mangongi o ngā ofu. So le, tasi le vai ngā sa uia I le officer correction. E le ke le la usu e ngā o pankama meo, tūlanga o, yeah. Ma o me yo me whaingo fie, it's all in common sense, ale whaingo. A whai e alu o manongi o na lava I tua. Wale walanga. E kangia, le ngai fa. Ele mangongi se felesi o se kulou kako sao. Ai tau mano loa le parapala matulanga fa pena. O inga loa fa ko amaka inga kau mangongi. Le winga la fa mitelanga. Le ngai ye na fa pe mai. Mai le intauri ko kongu. O le la tova ai o se me o la se tofi o pifo. Whichever day. Mo levanga fa kingo ai fa ko o le pate le fa mai nga malanga ise ka mai kai pa le mia. Masa moa. Ake lo e foi me nga mango foi uma kamera nga mali o si le foi le petai. Beniamina. Beniamina. Ape o ia nga mo po nga ka ai le I mo ngi kinga. Wow. Kako waranga po aka le ka mai po ko mo. A fe aka e faru po mo. Ia ai sa wai lo mar me muri kalar ke ngele ngala ko e ID. Ela tu ID le ia siona tau songa tau songa. Ia ai sa wai mar kala. Ia na la tu tilo e ID tongol tanga pepa. Angala ko ai lo le. O lompo o salo le ki a ko me le ka fa nge e le o le pores ko ngai a le sbolele mo liwo kusa me ka fa nge ka me le sara I si o foi ko ole mon ka punga la ole sfalele tu sai le ole aso ole maliu le ute vai tu ngai le o manino ai kusa ole mele a mai le wal tala ya le mori mau mo ole aso kusa la ngalu ngai pu ngo ngaka yanga a wala valanga keywords le na fai mai o mangongi kulo wala vanga ka uma ya ele ai la ele mangongi se me le aso la valea ai ole mori mauer ka mai ki le I vavau e le o specific ai fo I fa penga maliu le so falaile ai wala valanga mori mau e fa makala ai ole so falaile ngala ko ia e la ko maliu ia ku sai la ko ele la ko sia o le ai mangongi aku maleanga le ofu lono winga e akangia mai sa fa kingo are maliu I se sia so luma mai ora sfalaile wala nga pein ofa yatu ele uma longa e fa e paule mela e kakaunga o se tulou ka tu tala no ai nga pawar me kakaunga e mai tau el tanga tai sa uma nga fese se kuranga fa pia nga lenga mai ofu are upure fa mai mangongi bole vanga moe ai kulowa bole vanga moe le ka ele ai ia mantua nei tu langa fa pene ya or so engalea la lenga o ke fa ia le tu langa ta no fi va ve o nga ke ur king ole professor a so enga mangi o so enga nge e ka kaunga a vaku fa piko ai kanga ka so wa foi langa ya kwa no fa ya to eisi o tei ai sa onga le onga lupe foi va ese kuloa e fa la vele sa tu putolu to sanga taruai le sa tanga tavale ina le frisa ile I fe foi papa toi farsa fiku al tamalea ele vana mangalo mai tua wo fa so atu ile va ngale al tanga ta foi ta yulu se tasi o kengi e nei al Samoa o tau ia a ole me wo tupu ia al ko inga me fo I wo ko e wa umani me sa fa ele I mo pe wo ko muri mai ai wo suia le o langa kama ole ala le winga le no fa tu tala le ang ole wo unga ru e ideale e ideale kingo mali wo se u keile ia ai ngata foi le ona o ia o ngai tonu le ile pikina ser ngan samo wo karpe ar kamaloa wo sui longa o langa wo fie me fa samo ia pat o ani lu nga fa kengi o meanga ko muri mai le winga la fa metalanga e ala ilango ka mala mai process ia ma mea wo ile ideinga
Kamala ia la au klau ke o e koe react mai le mea a ko a mare kaimi a leu te whaia tua yo le ala nata iai na moka whaalongolongo ai le koe kaimi nga koe whaasavari a ko a ia le whaingo le mea lea mare time frame maua ma kamasese iang whaia me nga me le velo sa le na tonua dai ele o yeise ko mai whape nga yo ka ko leo sa mo me le ba ku fa fo absolutely le ala mo mi ai le va ko kamaia la ko ke fa makala inga awanga nga fa makala ma mo mau le fa mai kami ki kwale ira mangongi ofu e kasi ale pistu ke la inga e kama mai su e fa pikoia i loa a koa le aso o re kaimi le estimate time ai la kuai pa lasi le leia fe kau le leia fa ngifo sa ole a or ka ngofio ka ko le fa ngifo samo ia mela le maua nga muso ai ti kangulo nga muso su e kangulo ia vai la ta tu nga ya e lar ka ngaka le ua makua fungia ma vai i le mele po ai lava ke ro fa tu po ai a faila o le vai la ia ku aku ro ia i markusi le sa mar mori mau inga ua fa konguinga nga ia e fa ka alise ya ku alu ku ai vavau e ave ese mai mea ia pe mele le nga ba ka bolo ka ku nga ba ka ber ka ku so inga le ala ua makua fa ai po le leia vai la ka ko le meu ku le mai ai ka ke ni mama o fele karna e mai fa ka nga o me fa pengi le ka o ko mal le ka o ko le vai le ala ngo fesilingi a matua i ke ro le atua this is why o loko a ko mar fa fonga mai Samoa o ke ngau ia ku la i le fa tua i le tua sa motasi se i koe vange masu engi lunga su engo meia oka le sao ma le a mio kongo le faingo le process lea e o le maliu ale pisa mai ainga fo tu au e se ai le anko voi le roku au le o ango ia me ai o mangui ai a ole ainga mongi i makua mai sa yuka i vaikele makua i fesiringia le fai o se su enga o fo fai su ko ikia down on purpose le mele o su halanga wa ka mo le fa ko eli e mafai ko eli mai ko fa su e ko eli le mai ai runga kama su ele sao ia e o a imo tulo ponga ivi o a uma me fa pena na afia i se anga ese po se me malo e kasi ar kilo kama mai ia i le ko inga ka ela ka ponga ivi le lavea ai le lima po le ua kuloa e kasia i loa uma e kama ia le fai le lipo fai le ai pa le au hamo susungu ia wangi me mo le fulefu nga evidence ya paula na paula tu inga me e fai you know I have much respect walang o te lo le lo yo lo tu la mo pali fekeo ya ole matua la wia ya faiva fo yo lo ia le fionga unasa ma but deep inside of te lo ya unasa stanga tatu le Hamilton ma se fo so engo nemia iyo ole winga la ole fa matalang Samoa ole kali a ko a mengi like oko ya a sunga la aulia le mali to ole kali nga ele o se kala e kau avangi nga paua lea Samoa or kanga kai ko ai mafai nga sau e pale mia malanga fainga malo filfilia malanga kapengeka paua he's the only right man for the job ale ko kisila e umaka ko ya fe i kau ke fa soa le ko sila ku o au fainga ruenga ko kofia le ku o makua i maua vai nganga mingoia ko kanga kai fa le nganga maua i kama farking makaukia o tatu vai tatu maua le leir kanga kai fa le nganga ronga o langa e le pepe loa e farkingo anga onga o sorfesidia de sea ngulu a ko alele pe or kikifa a wi anga lulu se avangiuki e o matatu fo ia
A o le winga le fai atu ai le maa ua whaasoa marasunga le atau. O ai se la vea i e sau e fai mea ngei inga ia sa ilia le ami o kongu morka kua kongu. Whaasau sao. O ai ma fai nga sau e fai. E le fai a kula epa. Lie kai kai. Ale wa umar pa inga lea peina o fai atu. Ai se kaunga kuku maro se tu i mai le mea lea inga ia avaku su enga e sa o ai pe mongi o la auli le mari e toa le ngai kua la vea komi giki lea po vaele. Ka kaulanga makua ala langa mai le HRPP. Ai pe kai nga mumusu e ala langa. Walanga fo ia avaku e mawai malako. Mumusu e ala langa. So sau mafia me o me le o va fonga va e musu fo fia me sei ma fo sia le anga a va ku lo so so va i mali le taua mai le mali time frame o me o le ala pe wa tangia mai so vai vai ngor mafu anga tonu wa le na le nga ko solo e fia me mare palaka o so so enga ku au le anga a fai e va ku so so enga ku au e ka kau fo inga va ku mar so so enga o professor Ako melu. Langa foi e ke kakala lo I wa kakau foi langa kakala I langa o lea they are high profile cases. Vai. Si la fia le leila lo makua oh no way. No way. Hands are tight. No way. Ai kafu blipa. E fai ore maua mai e o le CEO ai unga maua koi ma le CE de melea. Melea. Po o le a le ikangia o la fai unga la fai vai po le a le vevesi ai ma le vai o fonga va o le amatua tape mo li ai ru mele malanga I lunga ma ni mongi ma miska a inga a foi la le winga do fai fa o nga lo la I o so kanga matanga te ton vai ku aku o ya fa waro la ko ka usonga le mari mongi ere ko nga kio e oi ka usonga le na vai la tatou ia I le mea ua tūra I mai. Whao ngā lore maro si anga lea Samoa e whai maufi o lea ngasala. Kulo? Ea. Ua whai le sookanga ma le paua o ngā ua lako umia e whai maufi o lea ngasala. Ai ua makua ngungua ia makuila epa. Musu ai makuila epa. E makua unga I le mea lea. Ai sea. Lea ngā ore siang kama lea lea lau manguia. Lang kama lea lau manguia le mea lea. Ai langa me fefeo le me kongo ai o fai kara fefeo. Wala la fo wala nga fie fefeo. Wo kai mu ka wengo mai la ko. La sanga fai ai fefeo. Mali ia. Se fatu tala le a te ole o ta o lo ai fa fe nga. Wale van ka ko kapisa. Maka ko ka kalo ngai fai fe. Ngai fa fe nga. Fa mole. Fe so angi mai langa o ko le fa tilo ye le laumea. Ile upu fola le kua. Kula I mai sa le vi. Po le ase kulanga o ye. Ala le kula I mai sa le vi a vele finga le fa sa le vi. Le ua o a fo I le ngusi pepa le ma o ngau. Se I mori o ai o ofisa o ku o ekalesia. Profesori. O ai nga o mo mori a fai fe au fa masingo. Ele fo lai fa fe nga. Winga ia le HRPP. Esa reto. Ya. Ele fo. O le mele ko ke ka mo fai fo ko ngusi pepa inga ia sa mala inga ia faingi fai unga wa kasi mele nga unga wa sa mo observa. Ma kuskusinga ia nga e kure. Fa pe se ikango se ia a mai se maro si anga fa pe ko mai ko kongu o le loku kele. Inga ia a afia inga I fai au ia wa. O le mea ko nga ka o fa por kiki. O le mea ko nga ka o fa por kiki. O le kara inga Yesu fo mea. E por Yesu o kere isa we vakur file mo o so vakur ya. Le pelu. Wa winga nga mea. A vai nga ka e o peru ori ere speru mai kele a vele la vevea. Ele mai ai malo. E ala tato wola ele video. Yeah. Se vi fo le video le mo. O le fesili le manging o le fesili ale sunga le sea. Manino ya. Ele la vatu. Fa fo mai. Malu lang pa. Sa utala no ya pia se tasto fai pule o le HRPP. E winga ile na batau le. Le ola papa mai polu sala fai.
Sa ofisili ai, wa au sa fa no foi te vea. E yei lau la papalai te vea, wa yei tangata feoti ai. Wa yei ta vale o malidi, wa labi vea ai. Ofisili atu lea, ile uswa fai pule lea. Fa peono to mai e faila o la papa e latu polu i sa vai, ale o la papa e tia vea, e li fai ai. Sa ofisili matai o lu. Fa mai wa uma no fa so tal palmia. Mali ministau nga luenga la o mai fai. Me le wale no fa ofisiliatu. Pe fa fea on tato wo faula lo papa mai polu sa vai. Ale o la papa istia vea na se fulmit. Ele impen fai. Lua. Lua piong. Sa ofisili li fa mo ale fai puli. Fa fen fa tu. Talia foi pule la ofionga. Fa tu pesaina. Dale o me foi ai. Lua lima le tolu lima tausanga. Fa ya tu ia sei se o to e kalantie soi fu te mire. O ia to vea pe ale uma. Ele soi fu mai fa nau ba mato fa nau. Na to ti fatti no inol mele. Fa mai le on saunanga le foi pule ya te. La ofionga se. Ne ai, o lo yel fa mo pe atulai mai ata unul fa mo. Ale tongi tu e tongi fanua na leo fete na yelo fa mo le anga le wa tau sa tu lumo le tuelo pionga e le o sei sin fa mai o fa pule o le ita se eu taliat sei sei ta o sai mai lau kari toina sei ma kia oi ai sika ko mua ke ta to mua i le tulanga foi le ore fisiria le fiong al sunga de sea da marulua se ke fakongi kan kase meri mela ke fonga ngono ate a on sai ko meri me sei umane por kala ai marulu tu le pisio de saur ka ko a entao le sa wingi de ai si tanto yo refisiri o e ka mo wale ango ko ngor fisiri yo o kalo ngora o la papa vole le ale se fulu mi ka vole le ki avele penga fai o me la mali ai wala galera uma ka ko kuno ile kadi o le manino le ai ma se mele anga ya tia o fisili le ai o mo kwa se lau pasenge le fisili lai mo mau ko e fa sanga sa ola ngalo ke va ko e or ka o se o le ngor fai pule la sa fai man ele challenge o va ga fai pule nga musula nga lo ke va ku malanga le ya ta hau mesa sa o ai fai pule la ngor fa mai fai pule HRPP e kasi ar fai pule HRPP le ku pai dunga malalu nga o le ku pai dunga amakanga ia ka ko ru mesa sa o malanga e le o le ku pai lalu man tu o le nga yel fast ia io ai le i o kai minga vai fonga va ia o le ala e kala ngoma o le fai pule HRPP longo winga o mawar kali o le fai pule le HRPP ali pakai ku pai lunga ala sa fai le me ma kwa le pisa ia o ka foku le pa ai sa ka kau ngali foi fai sankala sa kau ngoma ku ai li foi fai le sang sanga sangwanga o le fisiri la le fia kali o le fisiri ngoma kasi le fia kali mua fa fefeanga ko polo misira wala paperu sava mai upolo mangongo apurima sava mar se furu mi kale le ki avea nga mali li wai kangaka ele o mfai fai ele mfai kadi la ko nga kali eme ele se kali la ka ko longa lua o le si va ngor fesiti o ai au nga kupulanga ia la fai al melea wala nga lenga kali fai puli fa mai koru se furu lima kausanga e fai al melea fesiti lo marsea o isa se o ko fa maungia mai o ai nga kupulanga fa nga waile la poronga mele Malaysia vai ngor fa fesiti lenga fesiti ai ia o le fa ku peinga ai saule kadi mau ai nga mafangua nga o ro sa nga se ai fangua ma ele mangeso roma feu kia lo marco inga fa fonga la kadi ngkadi ko inga ngalo ako ia tuila epa o le sunga de se ala nga fesiti ai ka kere ngi maka ka fo se nga fesiti le ngu a kali a mele ngu mo fa ya kulepa langa
ai va ai langa o ngao o ai melo ke ai fangua wa I kongua mele ma war ko inga ai va ai la ia pe or ka mu so ka ko aru kadi ya ki le fasili se fai pule ki fasili ka I o le ko ngai o yo le ku ngai awa o le ka I mal kapenete fai ai unga o lela e se melna nga e lo fasili o le tulanga lea I mo meo fufuanga whapenei. E kalangor kapeneta. O le avelole o le whai unga e whai statu se insingia. O ngau malola yanga whai statu se lo le lei I al ke leo kau. O na whatala nolola e a matatou paanga e fsoso ni mai. O la taulan na o le e a fo o awala masani e le ni awala fo o le awala papa le la pa uai le nga ki ai le ngali le no mo li poti o le awala na o le van fau ai na faula I mo me kalonge o le tank la poco mo calvet la poco e male wala le I Singamonga nga faufa penga SPTC I ngaso o le melawa ko walu pala le avo le calvat le la nga le nga pala lo pala sielo ka vale le o le wala la le nga se mea ya ro ka vale ka mi ngai le nga fau ai fau le me moku mulmuri o se mea whakapele nga whai e whaalu e peka vale a o fufuai I a wala e mauku e whaula langa e whaisikaunga le kekele o se lengi e whaiai o le lalanga o lea e a fo I wha vai ea kako fufuanga e le kaiminga kula mai le tatu whenga malo le valulua e le sa kupe le malonga iai iai fuafuanga kele ng whai le sapipi e au fiai ka kawasa I ngā kupe whapea fo I tato paanga e ka kou ke kalkalango iai o paanga e fia ke le mai whaswangi pe awa ai mai o le e whao ngā kakau ka kuselengi longa lua e kula mai sa ka pengeka e whai le lei I a fuafuanga mase au whenga luenga e aka mamai e whakingoa ngā luenga o le kulanga ngā mo meo o fuafuanga e whai e ka mai malongi. O berei famo. E re winga le te whai atu ai. Makua I ngalo a koa I ko inga. O le sunga le sea por whawhianga I ngā langa whisiri. A ore o kera o okei. Uso bo o kamai ki fo e nga fele lockdown. La fa di se qua pero che la lo io la pero. Mo qua mumbi ko ko no kwa pelo ah. Ma ele o career fisiri. Ele o career fisiri. Afrika ka milonga. Ora me la fa makalai fonga kamai ka longe manga mau mea manga. That's not the question. O finga fa vai ka pengeka. Famai e kaunga I leng singia ma whailoa ma la mea ai se anga leng whailoa li whaianga ia me kaunga whai momo o le la ngofo wha makala le mea ele I whaia a o le whesiri langa au mai ai se anga le whaiai so wha makala le mafuanga nga le whaiai nga mafuanga le whaia mua o kere ikea ia le paka le o reka ke wakuangi kari kusar ko inga kari le kaunga e kari ai kura epa o le whesiri la ele o whesiri aku le sunga le sea o le a le process o le whainga o mea pe ele I whesiri le sea ai se anga wawele anga ai le awara lau papa o nga e kari le iau kālonge mga me o la ere wana mea ave ngofo mpanga al kālonge al pipelo wafe me upala al kālonge ele nge o lau papa whain kālonge ana winga ne ko whaia o la nga kere o kari le whesiri o le la wang ofu wha makala le process onga mo ia pe a whapea e koe ku mai le HRPP that's not the question. The question is ai se anga le whaiai saka kaula o kaimi lea ai ai se kari le lei e ke ongo mawangi ngai paloka wha maruru le ku maru wha maruru pauanga pai remo mua le whaira ula papa pauanga o le mea man up admit wasasi mai whaiai
lau sunga sea o le anga kongu na ngā ua maku koe o mai ai o angi mea nga le a ura mako kaukua o angi mea nga whaare kongu e leo mea nga le uko se vari me ua o vari suru kousanga ai vai fo e mai o papa nga koe whai ngā se mea fo ile kaua nga whai ai arau whioki ka ngaka arau whioki ala mea nga whai whapenga o le koe whai awai nga sifuru mika reungi a leo te whai atu ai ua matua whao ngai na mana tua mai le ataua o le tangata le na fisidi o le whaatumutumunga o le nai le tu langa o le ekalesia me kisi po le a po le pulenga po le makanga ruenga le sungarsea so ele o se tangata a mea whapengi e la koe sa iri masei ai manga kua mai o fionga le tua e malama le leire ka ngaka e whaalea nganga i mea re kingo a wā anga fesili se ka ngaka o la uwhawhikainga lei le tua kolo pūlou lau sungarsea e whaafonga mai lunga pokalame whaafekai e mo o mia i lea kuangi koa whaapea e kūla i aso se i whaahali mai le palafu o lau porkiki ma whakaikainga lei mea kele e le ngai paule whaafekai ke lea kolo pūlou lea i leo se kala e vangi ai ioi a o le roadshow lea o le whai o le roadshow o le HRPP o le vai fo ia ko fesili e tu ia ila audi i mea ia fola e ala inga ko le fesili and this is the perfect time if ali ia ko fesili le lang fesili se ala ngai sa o a fo ile fa ia tu ma fa soa e ke le la ngonga inga le ki nga o le mali liuma o kanga kamar kama isfuru mika e ke le la ngonga inga la ngai ke le o so ia so uma a ko sa mo skari fa mai nga ko le chapipi ka si o va lo le inkupe Wai pasu ko ko sanga ko ngo ia ale la kama. Ale karango ai. Karango la pa sau ka si va lu. O sa se pepero. Ale u te faiatu. Le anga tau te o fua fai le mea ele o sa tau mea. Le ale upu. Ko ki o fua fai road show ele se ko mea nga. Ele se ko mea nga. E wangi la. Ngaro mo kai kai oi. Wa e halu fua e ka ngore le ai ka kia pele road show ia lauri a o fo le sape road show fai karia lang o la fo ngo mai o lo ma wende merga so it's okay la ko ma sa fai yes a o la le sape o sava valley that's fine ele fo le sape nga me lang o la ko uma ngo fai mele am kang a o le kango fu o e lokel mele se me ka o e wangila tu lo le ngana matua i ma puni ale le tau tala o limongi la ko makua le ma kadi ko le fan kadi la ko uma wa le o mele le fi va nga kulepa wa poko kulepa pelo pe afsidi fa pengi wa le bisu la ko lo pelo fa pe le ala o matua ma o tara no to le tanga tau le tua la si ava e nga se va tu sa tala le tu lo o i wo to si le si la isa mo le se ava o le ko inga kanga kai fa fe nga so kalia kwa ile kalia kwa ngasi se kanga ke ia ke ile ofisa si fa mai or fisili ke re fisili se fai pule e ke fisili kai le o ka fa pe o ia le parmia o vai se a o fisili ra kai ile la kai fai pule ia o fai pule ma le simia e fisili ko ke le o maro ele o ko re se maro nga paule mele o ka o fai pule o le o exposure fai pule a ko karkar ngoanga ma ko plan mo me mo nga re ko pu ua parva ua ka usa o le fai puli information la lau ke karakango ai mala ko plan ali baka fa ai keke yo ko fangua kasi nga me fa ai keke yo ko fangua ai ai se me le lei o le walanga nga onga o le alofa mongi o sunga sea vai ko fangua ngai after ai leo ko le lima lunga kula fongo le yes fonga RTRA 2008 lo fa mal lo ko le mai ko i le mea ko la le la paula no fai pule lo ko karsa o mele ale se ku pula me fai ko i fangua sa o le fai pule wala ho la nganga kula fangole vai la nga ko ngal kula fangole le ku le mengele fas la ko fai lo ke mi le mo fai lo la ko nga bakau e ma ba nga fa le fas e ko ya si kula fangole e abese e abese pe abese ya upu e fa kanga fa kau ma le lisi umi le mo lisi umi ngo fa kau fu o to si sila la
O ai la whangua ia la aku rei ngai I whaingo le walau papalea. Whangua ai le la aku rei ngai I. Wa vai la tātou E whakaun mo le vale le kau whai. E nga. So, wao ngā fo I la re kau karasa o wa mangkua. E le mawhai ngā o le ngia se iwanga ngā o se whai pule le koe e ngā rule pepero o whiwhi au. Yeah. Ai longa winga o la ua tari manino ar whai pule. E kusa o kau pule pule ngā ia mafuafuanga whaaka o ngā ke ia le o whai mai o mea ua masangi ai. Whamai o mea ua masangi ai. Masangi el process. Ai le masangi ai me ngā komongo mai. Mai pari el whamai. Ia. Ela kiki ale o mi o la papa laku I apolima o pengale iwa maila ya. Ele iwa maila. Kere ngā o sawange o ngofoma kukole la papa le fai iwa te mata wai. Kukusa le lei ale o mi ngā ma le o mi le fi Samoa. Ele fai la papa. Ai se 5 bilionga. Le me ka wai ale kau yeisi me. Longa o mai le la papa le fai iwa te mata wa o lusunga kupu bilionga. A fa liu la kako ka la Samoa. Mula kalaka le leong su bilionga. Ka la Samoa. Sirenka koe o resi o kako res territory o sainga. Ai sau amai kau mongo mas kama kai mia le la ko ia. O le la ko a koa I mo ka le foi la papa le. E mo mo fai le alu mangongo e apolima. O ngala ba me alo. E 4 bilionga alo. 4 bilionga. Ai sau ko mo mongo fa mai e skama I me la va ngale iba mai la le ku nga. Ai sisila le ia tau. E peia ngo fai aku pea lava pea la ukala lea. Wo I Filipainga. Wo I Hong Kong. Hong Kong le awala lau papa kele nga. Le va o le main island. Ma le island fo I leo e se Macau. I o I Hong Kong. Ala ola se awala lau papa. Le awala lau papa ngape ko kiki. Lua se furu mingu kisulima lua su mingu ke korosi e runga lau papa. E nga ngo fai aku. E le mawhai waka korosi whaakoru melenga mako i Hong Kong. Drive aku koe drive mai. E le ngā lua. O awala lau papangi le whai whapengi. E le o whai ai lunga o ngi ngofua o ngi o ngā sami sa o fuile. O re kele o mengi pengi pei mangi lake. Kama fo i e le ngā lua. E le so ngā lulu inga pou whaavae o mengi. O re kama le la oso ya ka kou e la kui poru maa. Ale wala vala u kau pua I rungo le Samoa mare loro wa kau e keilo ai le so ua. E mo wa ku le ngaru la lo pole. Pole wala papa le kula wala papa lu. E ale kau ke o foi le wala papa no offshore la kau ya. E ngai vai e makua malu hala lo nga ka ua fo mai e korosi aku de a ole malu ia le se mea yongo E fai ko me malu e. Foi le winga ngalo kala. Tasinga mea e sila. Arka ko awala lau papare kau ke karango ai. So le ai maua I ngalu ma me umai le mawhainga. Sala fai e sa inga ia wai ko kere il population. Mai, I think ora papa sininga mi la langi pe se lau mai la ele. Le fa mai e fa mai se lau fa. E se singi lau fika ka mai. Mai o le fesiri ngo mera kasi. O kako mo mia. Yeah. O se need. Ele singi. No. E fai luas se lau population no fa se lau papa luas se. E lo se un sumilio ka la Samoa. Ana mako mai maurongo inga e uma nga awala lau papau. Nga o savari varinga o le akele foi e paure me o le akele ngi fala vela ve kukupu ai. Ai sa oile le sea. Oi o ko ora nga. Oi o ko ora nga kai. No o Pepe le fa nga mai. Ola ko ka ko mele. Ale mele mo I lo fia aka. O le fai aku ai o so fadi. O so fadi il ka. Ko mai se se le mera nga ki fisiria sun. Ngalo ako. Se ka fa poi fo. A pe ia lausunga le sea. Po lausunga le fa fia nga. Ia e ia nei vai nga fia fa sa o inga mele ke sa ngoi. Ba. O le ai o so merka maro pi le fa ko ngule. Ia pe fa pe fo. Mo ke le fez carpa pe ngalo o karing foi el canal. E no se venga calmo el capenge con venga con el faro que li fa sal la ai calmo el capenge. Soli. Oso awala lau papa ya rusava. Oso tano. Fangaloa. Tano. Tano le. Fakure la oso fa ngai mea.
a ua pei fo ila ole awala ole o ngai kulo wa ngai ai ngai fangalo ua pei o aso uma e poloka fo ile le kiu le halu fangalo haru sau e pei ele e ua fai ngalo lo papa aka savari vari le fia wala le haru fangalo kulo ka ke o le le lo ka e fanga pe foko a kasi se ruan ka vale e pasia o mele le al fai wala fai o wala le mo fangalo al tano le fai o pa ka me fa le ala fanga me un cachava coisa só vou limpo mo oh my god yeah was se foi a maka en não fiaka o maka wa yoki fa sa o mai I marka o runga ingor vai aso roadshow yeah matua yoti o te lola o te le mai lo po le me tu pu fai pule le ka fefe se ave inga ko inga fe va pe isso mau o vai lá ver o cupo mele le vai ngale no mana joy tu o me tloso me le o tloso e oso fela o tu ele oso pega ko ka mi fa me foi la me o matua o matua ma que vale que pelo que vale que pelo a cau calçar uma pega dela uno ve aí te malama o me valus furu tu sanga o fatasina o ono oe ma o foi ele coa gacha foi pule o cau é marolo o cau é marolo tá fai que ele não foi de cali mele maua e le lau manu ia mai tu per miliona le la na fa e oso tali fua proclame a vai ngale fafo que le fera mera o tu ai que le no pelo le milhão al me fencanga canta ngolo ai ka milhão al me ka ko le fai le ka fai pelo ka na ro le tau fa no se e tau fo I ni e tonga ngi ka fo mana vale se ka fo ingi ni fa ko anga ba ke fa fa oi foi ele com a minha o na ia lo taltonga o ele si tangata tamai ale o makira kila lo fa valvelea malo o pagi makira no fa valvelea ese mele a ferfio anga la irsea vesi para papia aro la ia fai para se men fai ngu aqui ngai ngai limogi ma fonko e pungi ka come valea e que sa ua ka o papenga soli o mare o nga va ko ma ngai o le vaku o le fesiti vaku ma mau ai ke roi maku isa o maku isa o ya ri mongi Boleh lo perangkan. Boleh lo api buka nganga. Lo que expecting que se me papia. Kuso ole iro la koma fau. Ola la ku la i foi runga si fa fe ngainga. Pe ya o isi ang la ko kama fo i e va kurvi inga mar fa nge kanga. So le awo keke. O makua keke i so le asa ngore kat. Le ai ma se mea o kali ai mea umangi. Ngapawal mea ko lo foi swa pega ko lang kali munulia. I o le lo mal malama. Kero le la ngonga inga. O fio sorry. Lai power mere le fa fe inga. La vaya. Wala vai. Wo vai lo faku. Ai we o ngor ko inga marangkat. Power mere si fa fe inga. It's okay. Yeah, it's enough. O malama le. Ai le malama. Wa fosin malama. Wa fosin malama se aga ku fa di markadi. Ai ni kai malama ka. E maku ai mo ki ngo ale mela o kura i mai kai mi. O se pa war mela o fi ho o fisa ku. Yeah. Fi o fisa ku. Or ma sawor ka. Fa sanga e merko inga. Le isi mea
no manatu o ele popo olea e fai sa wa kari ai ke kilo mai ke au anga le wa ya kilo sai tari atu tai sai tari atu tai o me la e ke fi manga oi o mga ko kai pepero kai e ke le lo ka u fiso ni mai e amo ko kasi wo le la vale ngai me fai kilo ko ka ya la kilo ori fo ko ele fai sa kari ya me foi ngai ka de fai sa kari ka ke afie ai sa ia ka umai ko pi ko ngai kilo eso so mane ko inga va pe mar ko inga e awa na te ia o lua wo ta wo lo my god awa no le valo on sa e ta ro le tunu ye ko meri a mi onga ye fai o to ko ye fai on mele ya ila ta wa o ta fo i malo tanga te matua le ta vale so ko le ba mo ko me anga aka awa ku kwa ka ku le mo e marka kare o fala kai fu ngane le ku me kile Pakinga karingo o isi fai pure me fai wa fiu mai fai pure fa longo me pepero so maso Ana mele sei a maka foi nga kau kali li mongi sei kau fai manga korko inga yenga i kau foi kau keri si pepero la kiki pa wa mai ya si va tu te pasinga le polo anga se maka pule ala uri ko e fe pasinga pa ngo pingi mai wa mo fai leo la ko moria foi la la moria ka pule ngo fa ngo fui ya o tatu vai la ya wa paulo tangata o petu usa fa ngon me ka no kiki usa paulo le si anga va ka o pe ku la fongo e ka ngai me se fe fongo ko inga pa me ko inga ya o lo papaya nga fai ka longe wa pala ai usa fongo e ka longe mo ka e rin karo sorry o considera sila alei ba o considera sila ni mele nga fai ngi ka ko wala ba fai karo me ye ka e pe aro de tanki lunga o me ye ka e pe aro de tanki lunga pe o ko fa lo ngor vengo nga mo ka pai masinga vo ngai Aku faham. Olah papaya. Pala lang kalong yang fai. Awala iya. Awala ongor. Awala iya. Kalong. Mo king kalong yang pala. Ai musu musu ko manang kama lero. Mai do se kalong. Ole ya foi. Kalong me fui ping simba. O pai porque fui. Momo. Kapame. Mo kapame. Omela iya. O mea wa uma o na tuu matamanga so sfinga malo me ia. Yeah. Ale fa karide sea. Po ai kupulanga fa ia me. Ala la veo fo ko ngo uma, la veo fo ko ngo uma le ko wa. Pa mai ya pa fo ko. E ka fo le pala e fai lo le mea o so me bauchi ma. O e malama. O la nga nguki le mea. Ia, o mo kala fa portiki. Mo kala fa portiki e vai. E fa mai. O e mana malama o le ngo ko su e ase mea e kau fa makala ile nguki ma le leanga. Nguki ma le leanga ro pop. Ai e oso mai ba ka. Ma le mea e oso. Ai ke oso mai ke mana malama ma lo le mea e oso mai mo oi. E ke fia pouco. Le ki o vo isu e se furu. Ko ki ho ka ora. Ko ki ho ka ora o si aki yang fai. Si, ole mea fai aku. Kalong e au. Ai o so mai o e ping pairo. Ai no kalong e ai o so mai o e fa malo mo reanga. Ia. A malo pala. A mea fa mai wa pala. Ole mea si no aka fa wa pala o kalong. Ia. Ia. Ko kia. Ole kali ole melia. Awangi ka kupao kan ka pepero pa. Fa fikai lau sunga sea. Le anga e malama le anganga I mea le kingo. O kua konguanga o soa kua le fisilia tangata o le tua. Maua akoa ka fawha le kingo. Maua akoa ka fawha le ngala kui kua. Kusa mai ngene mene ku
pe ya o so mer sungami ala e vai kuara ori ke ora ka ko fifi ke ku le lo ka mo posing lo ka po malo boss ma ga ka di ma ka di ka kira no anga de ku mo ga fa pe ye ku le sok o e poni ka sok o e poni ole tali o nei mea Samoa ia a wor fa vale a fa ole ka di le si le fi au o ngare ku ka ua ia mua maua mai e ngā maka ko whangua ia la ko kongi ei mea longo winga o le tano le la fai e ko kongi ka ko whangua longo winga o le awha a koa o le vau makua o whangaloa makua o ale paka le mele ia le vai fo ile ta o le afo i ngā i la fo ile le kua i o le ngoinga o le mea a koa nga e au ngā whai ngi atina e sainga onga ore kau ko nginga ore fainga tano ia mo ka kukua longo winga ore fa sao a ko le ke le finga we ele finga ko saka poala mai si ele fa penga ma mangongo sau a polima ma sau ele o salolonga longo winga o me umanga le la fo ia ngai ai fa ia mai mor kaimi amo ko apong sa ia mo fai pule o mo le mo skao ele ia ko susuru o fa ile fa mai ele ai angi me o fo fa ko sen e oso le mka punga ai de oso vai kula fongo mai mor kai min nga fai pule ora mo ko mai mor kai mi kasi nga fai pule wo fai ka fo yonga enjoy fo ilanga ia me siringa wo ilanga ka vale ba a fo isanga electric car ya enjoy nga pa fa po se me nga mau ngi kai mi wo so so ngi fo ilo pula mai ke fie me pa mo fenga pa ya ua fasi for tato ua por kalame nei vanga le viafi kai au fa au ngi ka ko so nga moni so mta o le aso fo etaya o le is fa tata nonga ma le fionga sui fong fitalai ya le to fa au pau a le to fua le aso etaya ya ma fa au waina ni so vaenga o le mate ai vatu ata nei lunga mana fa silanga nei mo nei to minuto lo toi o le fiafia na po ma wai lava noa o te whilo ia tuai se tasi o fans number 1 le tatou tuta ia ia le tina sa o ratu na po o le tua afo i o le wharitua o le songa whitaima ti elu ma se o na wharitua sa matou a whailotua na nawhima ia e me se foi la ia le tina kua i maia mo o nga male nau ta inga se i whilo ai tatou tuta ia mo le manga ole fa la via ko ke le lopo fesa i nga po ai no walua ia se i whilo ai male tina matua malanga mai sini Australia ia la tu sira mai mai mas se fi au ia me se foi fa taile songa fa fi nga sui fi au malanga mai Australia me se no fritua o le sila tangata no o watu ia na po le ai ola ku ma whilo ai so le o sia ufaya onga le numerai pesenga brother setu tielu mo ke ilo o watu so le lai ai o lo faya onga nei stasio kolisi mo wolunga i West Auckland ai wo fia nga po ai o ke o mai fale la a o kaya o felo ai ia nga tau se faya onga no ole numerai pesenga ia asa coach for Marco 15 Silvia la se faya onga ia tulanga fu auto mo fainga i o pesenga ia ai fa tayo va ia mo mako kua mai ia pe mo ke makua o prati luade e foi la sisi la mai to telo ila to sai le la mo pesenga ia langa o ke lo ela ku ki eru leva nga e a se mai ale a tau ia ole suka ka faya on sama to firo i porpo ia nga ta foi le firo i foi mastasio o ward tatoa tautai malanga me Australia ia le to faya seve fa tete malanga to foi sa mo le so tayao ia na fia to fa tau se o fole tautai ia e ma pulo ma me o fa pena ia wa foi le fai malanga to mo sa mo ma to fero ifo i le tato ofisa ma le usomation to do malanga mai la lo i Wellington nei o mai fia o mai le ngata foi fa tau se ofu
ia o le fast ma le ia ma se o mai pu e ma fia filo ai mai tatu por kalame ia o fa ia ona o le atua e fa to o mai le taimi fo o por kalame ia ai ona le la le sa mo le avno pu el matu wat mange ia ma le uso ia Paulo au Paulo masiona le tua Luis ia i te tonu le tātou studio na le la ia ona inisi o tātou o mapaanga mai e afe mai lava e au ke pole ele i maua se ele ke le la foia wa anga ula foia ele tu fo ina tu langa i o kai o lo mori mai foi fa manu yanga mal to telo ila to e mai as if o mai ka ko ofisa kai mo le sia mai ia male vai nga fai o le tātou wa ofu fo ile le fast a me se fo le tātou mitiafu sunga la au le mali to ia tautua mo Samoa e available e le afia tai au fa marulu to ai ko kere ngo mai ngai langa o fa ko ka mo ngai ya ai wo official tai tu ka si lo le tu langa le lo wal tau nei vai nga sa printing am available tai au le huli po se vai ngo tasi ya e available ai le tato of ya il tato officer ya ma le vai so atoa ya se uma kwa kulunga misa ia le tato wato le ofu matulanga pena lea mitiafu lea tasi le mitiafu te silfia tauna ela eina malanga i Samoa ya ena o i la valitato ofisa lea o le a mauai mawhatawina la auli le mali toa e ona mo Samoa ya a misi foi o le mitiafu ale fast whatawina pe fa pe nga sa wi sa fa malanga mo Samoa te afe mai lima sutala mitiafu ya ele o available mo le taimile nei le send i tua no winga tun sa ili mai lava se solo ainga mo le nei taimi ya se vanga we ini nei nisio swinga ya te lona pauna le to te isi si vainga o le o ma ko e le lo ku fa kasi Samoa le foi mo ko Samoa le sangi di kula ko ka si inga le fainga palo ka Samoa mo ngo isi ya nga mo ko Samoa le kula ko ya e kai le Vice Council fa fiau e po fo fa fiau na ko ke fa fo inga le tawi mo afele asane mana i mo Samoa okay ala longo pueli i mto fa mana tu pe fa ta hawa tele ia tarsi ai fo ile alo tu so tatu tu i Samoa ni so tatu fa silanga masani lo fo i matato fundraising o fa nga solo o le fundraising le mo le solo ivo o kuso mo le vaenga lango i le lo tato oi fatasi le oi tapo inga inga fast Christchurch sorry tapo inga mo le palo ta ke lo lai kai similar kamale tamale ko ke faya au ila la solusu maliva tato oi fatasi le tapo inga le tato inga fast tau au mai ia laute tai awas tato fasilinga malosi ya tino mo le fiafi ia te lo le o le solo le paloka no paloka o le kamala le ia e fa ia sita wa fianga mo o to le lo silsilana le tato flyers le nautu na tulunga mo ni sifam talanga o le fundraising le nei mo le to fa vai malai asiata to a civi tasi o sui o lo to va mo le no fo sa tu paitea o le a faia le e Brisbane o Italia ta ile fa ile le fa do more band featuring DJ Rollis ia ile luas fulu mai tolu Station Avenue ia i Brisbane o Italia ia le address o fale tolanga umana uta wilunga ia lango ai wa le alo atu o le suito va mole fainga palota o le sita tu fasi silanga o le sifa lea le sui mo vai maunga numero tolu nonu la uruwilia aso tona nei ia le wha moe ia o le fionga ya nonu aso tona nei aso lufu lima ia le na i le lufu kodu sorry lufu matolu no ele lua lima lua tolu i le tau le ono i le fiafi ia afio mai mutala mai au na ua leva fo ona fa ilo atu le fa moe
ia o le tamali i anonu la ulu William Mawia mo vaimonga numero 3 o le si combined fundraising le faia ina o le lunch e faia i Brisbane i Ausitalia mo sui o le o to si la sila mai iai tu na tu lunga o fiai fon fitlai mo le pola na rosa to mata nora la vela ulau folasa i fa pe foi afa masanga leone mati masame ia o le se lauta la per person na utu na tu lunga informations malava awa le fa mo tu fa tasi mo ana lofi numero fa anga ifo mo fa sale anga tolu ano ma lua ba palauli numero mo ya tautu na mata tau ya tulanga ita tau fa ailoa ia ya wala lango ia marita tau fa sisi langa muli o le fa afia fianga fo isiva mo fa sale anga lima a solusu malua okuso mo le fionga ya voisione ya mo fa sale anga lima informations ma fa matalanga uma le na uilunga e ofia ile taimi mal address mai so le fale lango sua ma lo si fo ia le tatu Chivek restaurant ia and caterway ia mal takeaway and catering and all that ile wai mana tua o le o nanga le uso ia fa ofo e ma faionga o mai fo i keita o ko i le skeke por piko uro o kou iai. Ia i se tau whaamalia loto, i se tofo whaamalia loto fo. O le leila ngā o le o nganga lea. Ia ma whai ona o po fia fo i le stete, ma whai ona o iai. Ia e fo kaimi o le ako kofo ai, e malanga mai ni usila. E tasi nao lango sua malosi o le whaamoimoelo se ringa se leni lea, i lea so whareile losu manlo o kusorongo ora sfareilo vasogi. Ia ua tau alunga nisi o vaenga o programa le fefi. Frei kai au. Tau frei kai au. Paisinga malolonga. A siata mari a taua. Ta ar soifua lo tau soifua sa mo le nei po ala whaile aso tai au tatu filo il programa masani. Soifua mai manuia. SMI. Manuel hatu o lo fea fio ai au kilani li usila i tausa i ria di la eisa moa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa miti afu whapea la ei mo tamaita i mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse markau town i le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo ai. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matang o fie
ma le la lelei au lelei. Afisa o teiloa ma tangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma inga uma I ni usila nei.